Bron. Hey, nid fyw. Oh, wow. Oh my days. Oh, wow. Wel, ti di neud o? Beth oedd hwnna? Oedd hwnna ar Discord? Yeah, Discord voice thing. Fantani! Dyma fi, Mario! Oh, no. Gwych. Oh man. Croeso i stream pawb. Yeah, ni wedi bod gwylio'r future game show heddiw. Roedd hwnna'n pryd oedd nhw o... O, chwech Yeah. people. Nice. So yeah, gobeithio bod yn... O, gobeithio bydd hyn da. No. Like hyn yn just advert. Okay. Ag yn French. Beth mae'n there. Yeah. Let's just mynd right i'r dechrau. Come on. Ooh. Mae'n stuff yn y pre-show, dwi'n meddwl. Yeah. O, oedd na. Dwi'n meddwl. Robocop. Yeah, mae hwnna'n delayed eto. Oh, great. Delay ar ôl delay ar ôl delay. Dwi'n meddwl illa fod y sain y sioen uwch na'r mics ni. Beautiful people, Fair. and welcome Oh, yeah, my to honey, the Future Games Show at Gamescom 2023. My name is Erica Ishii, and I am the voice of Valkyrie in Apex Legends. But I minus 20 Today, decibels. I'm from Early Mix Guys to bring you a care package of video game goodies. And to do that, I've enlisted the help of my good buddy and fellow stray god, Troy Baker! Ta-da! That's right, everybody. So happy to be here with you, Erica. I am, of course, Troy Baker. Pwy di Troy Baker? I love it how he say, of course, a neb yn ddim yn gwybod. O na, Troy Baker ydi un o'r fatha'r un mwyaf famous. O, ie? Okay. Yndi. Wel, nath YnChwarae... O, hefyd, y beth mwyaf diweddar wedi wneud ydi trio gwerthu Ie. NFTs o llais fo. NFTs o llais fe? Yeah, Oh. it's a weird thing. Okay. Da ni gallu gwneud NFTs o chwarae o llais ni. Oh, and don't forget to wish list anything that strikes a fan. Ond wedi bod yn lot o games. Yeah. Idea. Beth ydi yn voice actor? Yeah. Oh, okay, okay. Ah. Mwy o Well, parch at fe nawr. Shall we get into it? I think he's... Okay, awesome. Yeah, mae o'n Bob Let's Dim. do this. Let's get started with our first World premiere. God. Okay, that was her line, and that sounded like a robot voice with a British I accent. didn't like that. Not at all. Oh, hwnna'n skit da. Hwnna'n really good skit. Yn hoffi hwnna. Hwnna'n doniol. She's gonna Cyfer sioe game show intro oedd boi off community yna fo. Golos yn trainwreck y sioe. Yeah. Yeah. Oedd y skit Prif yna oedd i hwnna, ie? wneud gyda AI voice acting, efe? Dyna yw'r Yeah. peth big controversial yn y... O, ife? Fel gemau fideo. Ie, fi'n credu. Oedd e fel... So Oedd roedd bod yn hwnna'n- ironic. Roedd Ie. hwnna'n mynd syth dros y pen fi. Ie. Ie. Fi'n credu oedd yna back and forth fanna am fel AI yn cymryd dros jobs pobl. O, cymryd jobs pobl. Ie. Yn cymryd dros, ie. Yr un beth, eso. O, beth o hwn? Don't. Stop. O, you die. I expect perfection. Between like parkour kind of fighting game. Ie, mae'n edrych Ie. fel rhywbeth fel yna, ie. Mae'n edrych fel Mirror's VR. Edge. Ie. Mirror's Edge crossed with Control. I'm sure. Don't Ydi yn- stop. Nah, mae'r dwylo'n just un lle, di? Ie, na. Okay. Stop dead. Na. 50 Dyw hwnna ddim yn... Beth neud di'r yn chat beth i fi. dweud? Valorant 2, Minecraft 2. Catching a breath means
death. On y chats yn just cymryd y mic a rhywun full of trolls, Yeah. so... Oh god, yeah. Paidiwch a darllen y chat. Mae'r chats ar y bloody streams hyn, they're just absolute train Yeah. wrecks, ydyn nhw. Yeah. Future Game Show demo of Stop Dead is available right now on Steam. Stop Dead. And if you set the highest Oh, my score demo ar fastest Steam. time, Ooh. you could be in the chance for winning a PS5 or an Xbox. Ers I games bod mor hawdd I downloadio, dwi'n rhoi wedi bod awydd downloadio demos. Yeah. Yeah. Pryd rwy'n fi'n, like, ar y PS3, pryd rwy'n fach, rwy'n fi'n just chwarae demos non-stop. Like, rwy'n cofio ar y PS2, rwy'n fi'n cael cofio, like, a PlayStation 2 magazine. All right, well, Yeah. CD oedd yn Yeah. dod gyda fe, yeah. Rwy'n fi'n cael, like, un o nhw, oops, rwy'n fi'n a demo disc o'r WWE game. Pa un o fe? Smackdown, Just Bring It. Oh, yeah. Rwy'n fi'n chwarae demo hwnna. Like, non-stop. Okay. Mae webcam ti di dyflannu, fi'n credu. Yeah, dwi wedi troi hwnt ar Oh, okay, cool. Okay. I need to wonder how glitch in the Matrix oedd e. Nah. Okay, mae'n ffaith. Beth yna byd yw hwn? Oop, mae'n nôl arno. Hwn yn early pre-alpha footage. It's a thing, dod yma. Anyone call a cab? Use weapons, combos, traps, hazards. Okay. Streets of Rage game. Bring the pain in 32-player battle royale. Free for all. Oh, Battle Royale Streets of Rage on ymladd. Rage with outrage. Coming Yeah, Streets of Rage Battle Royale. Yeah. Dyna beth yw e. Wel, Dyna neu- syniad. Bayern Galaxy ni wedi tynnu game fel un off, do. I know. That Do, ond dwi'n cofio nhw. 32-player brawler from Hardball Games. It's coming to Steam Early Access on Spring Ww, dwi fewn dungeon fi. Biff, Pow, Okay, pob Bonk, lwc. whatever. Yeah, right right down on siarad. your wish list. oh, and speaking Ie, ti di gwylio hwn yn barod i about ti, our so... dedicated Future Ti'n get- Game ti'n gallu- Show Steam page, Yeah. Absolutely. which you can find by searching Future Game Show Oh my on god, Steam. Facebook Jones. Makes a lot of sense. And this is where you're going to be able to find every game that is featured in the show today, so keep an eye on it. Keep an eye on it, and while you're at it, you should also check out our official Future Game Show social channels, like the YouTubes, the TikToks, and the whatnot, where you can expect Yeah, I'm sure game I fel hwnna, ddim really... Rwy'n ddim denu fi I chwarae nhw nawr, dim mwy. Efo games fel la, dwi'n Like- efo dim trust ydyn nhw. Yeah. Games lle ti'n gorau rei fatha amser I fewn. A dyn, ella fory fydd y game yn cael tynnu off. Yeah. All right, well, Yeah. Yeah. Pa gwastraffu amser unless mae fe'n cant a cant. Dyna beth fi eisiau gweld o fe. Stuff sy'n definitely mynd I bod mewn ychydig. Yeah. It's a rogue. 50 hyn. O, dwi'n chwarae hwn. Let's explore. Mae fe gyda y teimlad, y art style a setup o The Escapist. Yeah. O, ie. Tebyg iawn. Yn y bit prison-y fyna. O. Streets of Rogue 2. Rwy'n heb clywed am yr un cyntaf. Ie, clywes I mewn un cyntaf, ond o'n I ddim di boddro trio fe. you Oedd e un oedd ar Game Pass am y spell, fi'n credu. Oh. Whoa. Yeah. Just slow your roll there, Erica. It's only a trailer. Yeah, for our rootin' tootin' roguelike, where you play as the most dangerous soul in limbo. Mae bach yn annoying yndi. Rootin' tootin'. I love it. I love all of it. They say that limbo is a world Oh, cowboy. of the dead. Dwi'n digwydd y cowboy games. Be treacherous. Be? Dwi'n angen mwy o cowboy and western games. Yeah. Dwi'n meddwl mae Red Dead Redemption 2 di dechrau lot o pobl o wrtho fo. Nah. Wel, ni arfer cael loads, oedd ni, with like, And sometimes we've got loads ar PS3. Gunslinger? Ie. Call of Call Juarez, of ie. Juarez, hwnna. Hwnna'n demo arall, rwy'n fi'n chwarae lot. Oedd Call of Juarez. Oh shit. Game Cowboy dwi erioed I chwarae yw The Legend of Jesse James, a oedd hwnna ar y PS1. Ie. A PS2, oedd a gun game oedd hwnna.
Oh. O'n i beth di... O'n i di trio Gun. Oedd hwnna'n like, cowboy game hefyd. oedd o? Gun, yeah. Gun, yeah. Yeah. A hefyd oedd Red Dead Red Redemption Dead. yr un Oh, Red cyntaf. Dead, yeah. Yeah. Yeah, Yeah. dim Rockstar nath, yeah. Apocalyptic hack Nah. and slash where you beat up monsters, clear dungeons, and go on dates. Still sounds better than Tinder. Shit. Check it out. Go on dates. A mysterious infection continues to spread across the globe. Ac dyna beth ti eisiau mewn rhyw fath o pandemic, mynd o'r dates. Ddim yn deall then. It's just like... Okay. We gotta go. Let's get out of here. Dwi'n rhaid cael yn wyp allan. Yn edrych fel game dwi ti'n hoffi, Emrys. Yeah, mae Yeah, hwn just gyda straight on. Emrys all over it. Be, anime. Oh, pop Nah, it, just pop a it, fighting pop it. style out of it. Yeah. Final Fantasy S. Call the cold front. Anime ladies. Turn-based ladies. Tasteful anime ladies. Yeah, ticks all the boxes. Lot o text yn scrollio. Darllen, yeah. Dwi'n gwybod os ddylio yn hapus ta uffernol o... Bad, Ond ti'n ie. alright, ti'n alright. Internet. Lle... PS4 only. That was Yeah, the Internights, which is coming to PlayStation. I cadw golwg arno fo. September 12th. You know what to do. Oh Hit that shit. wish list Dwi'n button. dwi'n agos to efe be. We're throwing it over to the Game Kitchen now as they've cooked up a launch trailer for their pixelated Metroidvania Blasphemous 2. Rated M for mature. Partial nudity. A pixels. Yes, is it bit? Oh, okay. But on this ascending path of penitence, Oh. Okay. the arch confraternity awaits you. Oh, that'd be really... Those penitents. Yeah, man. Da chi angen ei let's play o Weeb game. Oh, no. Parin. No, no. Oes? Mae gen i Persona Rywun. 5 Golden. Na, dwi'n eisiau chi clywed hwnna, cos mae hwnna'n very near and dear to my heart. Yeah. Dwi'n meddwl os dwi'n gallu Benedict. byw fo'n hyn, os chi'n chwarae hwnna ddim yn enjoyo fo. No, that's it. Bydd friendship ni'n Yeah. ar y to. Ni ddim eisiau rhoi hwnna ar y llinell, mae'n ffain. Dwi'n gallu clywed, dwi'n cael PTSD yn gwybod beth mae Morgan wedi dweud am y gêm na. Yeah, paid gadw fi chwarae fe, guys. Na. paid. Ti'n gwybod beth ei ddim yn dal nôl, a dyw hwnna ddim yn dig os ti'n really hoffi fe. So, yeah, digon dig. Sy'n gasno fi? Father of the penitents. Father. Blasphemous 2. Mae Kelvin edrych yn cool ar hwnna. Oh, yeah, sure, the Blasphemous 2 na. Not my thing. Fi ddim quite yn siŵr beth yn union ma fe o hwnna. Like, is it just like a Castlevania-alike type? 2D platformer? Tomorrow and tomorrow and tomorrow. That's when Oh. Blasphemous 2 is out. Ie, hynna... See Horror, di bod dim wanda. Okay, well, let's switch things up a little. Billy Goat Entertainment is here to tell us all about the wonders of the gig economy. Sy'n siŵr hwnna? Here's a gameplay trailer for Dwi'n the cael hysterical awful time yma. bicycle messenger simulator, Parcel Core. Paperboy 2? Gig economy game? We? Paperboy 2 yn barod? Na, But joke, achos Oh. mae fe'n edrych yn debyg iawn. Ever arrive at your favorite artisan cheese seller See and find they've parcel. just closed? At Billy Good Entertainment, we know a thing or two about running late. Just ask our publisher. Yeah, but tardy timekeeping need not be a problem anymore with these top traversal tips from our new game. Game Parcel devs, Core. chi ddim yn Rather than sit in comedians, just... traffic like some zombie sheeple, why not skid through a pedestrianised zone? Encounter a perilous bone-crunching drop? Just hop onto a piece of masonry and effortlessly wall ride Whoa. the other side. Oh, wel, Stairs, siarad am slowly hynna, down, mae glide lead along the coast, maintain writers your momentum. Looking to move up in the Red world? Dead Use a curved 2 surface to propel a yourself to new heights. GTA Towards 5 di a gadael articulated vehicle that's blocking your way. Rockstar Slide yw. over it. Oh, wow. You see, there's nothing to it. Oh, Now, really? sign this Go. waiver and give it a go. Ma... Ar ôl 16 years. Ditch the 9 to 5 and invest in some spandex because Parcel Core is coming to PC, Ooh. Xbox, PlayStation. So ni gael chwarae game hyn, Go on. Order it. bod yn Deliveroo, ydy e? There you go. Basically, And now yeah. for something Sick. A sci-fi Hey, hello, thriller Crampy. and Croeso i'r traveling his own stream. memories. Hello, There's a brand America. new trailer Nice. for The Croeso.
Mae wedi dweud, yes, it's a Metroidvania thingy. Cool. Hey, we're Jan and Sarah, founders of Label This. Hey, We're sut two wyt ti person heddiw? trio from Slovenia, currently working on our first game called The Gap. Our announcement trailer. Wel, nath nhw actually cario welcomed fynd last year's feature dungeon game yna, show dungeon and yna done. we've been working on a game since. One dungeon down. So this So year, un really sy'n ymuno gyda ni, mae Emrys yn chwarae Final Fantasy mewn rhyw dungeon yn y cefndir. Ddim ar stream, ond just so chi gyda syniad o Oh, pan ie, ni'n sôn am... pan dwi'n randomly dod yn ôl. Ie, ti jyst yn siarad am stuff ddim yn deall. So there we go. Okay, beth yw hwn? Dysgwr. Nice. Dear diary, Da iawn. I've been home for 4 days now. Gobeithio bod yr y fideos ac streams ni yn helpu. Because Dad isn't well. Hopefully our videos and streams can help. Sgynnych chi Mom, Dad, exclamation mark YouTube? bunny. It's a real bunny. Yeah, Oh, yeah, actually, syniad right. da, Yeah, ie, gada fi syniad roi da. hwnna. Gada fi adio hwnna i'r YouTube. I'll call Ei, her dylen ni wneud rhywbeth am 500 fed follower hefyd. Mae hwnna'n rhywbeth werth meddwl am nawr. Cos mae 6 follower yn gallu mynd fel nad, ie. So, neu ddim, falle, blwyddyn nesaf, bydd ni fel, ble oedd y 6 follower na? Yeah. Oh, god. Mia was terrified. Fi bod yn really cocky fyna. 6 follower, mwahaha. A wedyn bydd neb am blynyddoedd. They're not hallucinations. If I can Oh, enter God. and explore a certain reality multiple times without anything Oh, yeah, ni angen, fine. ni angen exclamation mark Emrys. Ie. Ie. Gada fi adio hwnna na. Syniad yna. Hey, I'm home. Beth di'r game hyn? The Gap. Dad, this is my Wel, gormod o games fel hyn, this month. gritty, psychological horror thriller Between thing. the trailer and the launch date. Yeah. British producers. This one is coming to PC, PlayStation, and Xbox in October. Erica, over to you. Dead or alive, you're coming with Be me. ydych chi'n chwarae ar See PlayStation our 5, next gyda? trailer, because it's for God of RoboCop War Rogue City. 2018. Nailed it. FIFA 23, fi'n embarrassed i dweud hwnna, fi'n gwybod, but FIFA 23... FIFA yn hwyl. Mae'n hoffi Mae e'n FIFA. hwyl, ond Ultimate Team fi'n mynd yn wyll gyda fe, achos nhw gyd gyda bloody 99 Pelés and 99 level Messis, a mae bron yn amhosib i chwarae yn erbyn. So, a hwnna Division 8, which is like yr un gweith, well, fi yn Division 7 nawr, but still, mae'n rhi anodd, man. Fi just yn mynd yn depressed. Mae yn chwarae angen neud online league i EA Yeah. Football 24. Yeah, syniad da, fi'n hoffi e. Ordinary police officer. Cool. Those trigger-happy maniacs have a ton of hostages. Anyone expecting a silver freak? Hwn yn cael dileo, os oes yma. Gem We yma. need to get Huh. these elevators back online. O, rwy'n ddim sôn, wedi bod yn y Robocop game yn dod allan. Yn eitha cool. Ti'n chwarae un ar y PS2? Na. So hwnna'n good stream. Yeah. I fi ddim wneud a un o'ch chi wneud yn lle. Ie, bydd hwn yn hwyl. Eisiau dwi'n fair chwarae lots o first person shooters PS2 era. Oh my god. Has not aged well. No. Your brain. I've heard people refer to you by different names. Hey there, Murphy. Fire at will. I'm curious to hear which one you prefer. My name is Be dyn nhw fo? Be dyn nhw Robocop? Robocop Rogue RoboCop City. Rogue City Yeah, is but in the coming soon to RoboCop. PC and console. Alex Murphy. Part of your Prime directives okay. to put it on your wish list. So, Crampe wedi dweud, diolch, dwi angen mwy, You know, mwy everything stwff we Cymraeg i have wylio. in the game show, everything we Nice. do, Mae gen we ni do it for you. YnChwarae ac Emrys Obl hefyd. Yeah. That's why we've Ac, got Yeah. an action-packed Gyda one-minute archif game up anferthol next. Yeah. So let's o check Oh my out God. Gang oriau Show. ac oriau. Ie. Mae llawer o fideos ar un channel YouTube. Yeah, faint o fideos, let's have a look. I'm sure. Neu Cymru fi gyntaf. Gynna fi, dwi'n anelu at 400. 203 fideos. Rejoice. Come and see. Dwi efo. Fearless heroes Wait, faint? challenging the Dwi efo monsters of 203 steel. fideos. Channeling the good people's rage against our Dwi'n enemies. rhi bob un. For their Yeah. eyes were not made for crying, and there's no foe to resist their aim. O ie, 207 i gyd, oce. Mae yn chwarae efo
Rwy'n fi meddwl roedd hyn mynd i bod... Horror to make them blink. Pryd rwy'n fi'n clywed y voice-over guy ar hyn, mae'n swnio fel y voice-over guy o... Beth di'r game? Y game castell Stronghold. Oh, ie. Mae'n swnio fel y... Sire? Rations? O, da chi wedi 294 fideo. 294, ooh. Nice. It takes a gang of thieves to retrieve our stolen land. Gangs of Sherwood, okay. Who knew Nice. Friar Tuck could kick so much ass? I know, right? Well, gather your merry men because Gangs of Sherwood is coming to PC Oes gen ti, and Xbox on October 19th. short URL am eich channel YouTube, Emrys? Na, gwrs, cos ti'n gwybod hyn a hyn o byncyn... Oh, really? Oed, mae yna limit, mae yna... Sut y byd ni cael short URL? O, dwi'n mynd hen, os dwi'n hen, Oh, yeah. ond 2 or 3 years yn ôl, mae gen i ddau YouTube account, gen i YouTube Emrys Hobo personol, ie, Emrys Twitch. Na, dwi wedi trio newid o mwy unwaith. Mae'n really annoying. Okay, mae exclamation mark Emrys command yn active nawr. Diolch, Oh, hynna, dwi'n meddwl game i ti. Space Trucker. Anime, it's anime yna fo. Na, Space... Oh, Space Trucker. Truck the fo. Space Truck Simulator. Ti'n hoffi Spacey. Rule number 4. Always get the job done. So bydd ti'n chwarae hyn efo steering wheel neu joysticks? Joysticks, dwi'n meddwl, ie. Dwi'n ba. And lastly, be sure to enjoy the ride. Yn edrych eitha hwyl. Ni angen ei Euro Truck Simulator stream eto. It's time to go Like, start. rwy'n dal angen upload o yr un hwnna, ble rwy'n ni'n chwarae efo Dolfaran. Dwi'n gwybod hwnna, dwi'n gwybod Star Trek yna, mae eisiau fi meddwl am yr amseroedd lle dwi'n rhedeg allan o Quantum Fuel yn Star Citizen. Lle dwi'n gwybod manually fflio millions of miles in real time. So... Pryd mae hwnna yn digwydd, ti just logi bant a 3 o fe mis nesa. Ie, rwy heb chwarae Star Citizen yn oesoedd. Mae just like, mae dim byd wedi digwydd. Like, blwyddyn yma yn y game, really. Na, dwi'n disgwyl, dwi wedi tynnu nhw fel wan i cael lle i Starfield, ond pan mae'na patch mwy nesa. Dewi Sgôl, dyn isio. Sa'n Dewi Sgôl yn neud yn Twitch series. Dwi'n meddwl sef o'n gweithio'n dda. Ie. Mae'n just mynd i aros tan nhw'n... I don't know, adio Pyro neu rhywbeth. The Pyro system. Ie. Beth yw'r Pyro system? Star DOS? system. Oh, Newydd. okay. But mae dim ond un star system ar y foment. So, solar system. Ond bydd a Pyro system and apparently coming soon. Oh. Am like a past 2 blwyddyn. Stanton! Yeah, hwn yn y system. Yes, diolch crampiau. Yeah, dim ond y Stanton system sydd fan'na ar y foment. Ond, yeah. I don't know. Mae'r blwyddyn yma wedi bod yn eitha diflas, rwy'n meddwl, efo Star Citizen. Mae gyd nhw wedi really adio blwyddyn yma, like, persistent entity streaming. A gryf hwnna'n just... wedi gwneud like, blwyddyn yma wedi bod blwyddyn o bugs. Rwy'n meddwl. Mae'r game yn just teimlo mor unstable i cymharu â, like, 2 blwyddyn yn ôl. Ond... yeah. O, dwi wedi Rwy'n dal cael... croes i fi bosef, mae'n mynd i droi allan yn da. Dwi wedi cael... O'n i'n mynd all, chdi'n gallu iwsio handle chdi, fatha YouTube URL. Yeah. So... Beth di yna. Private message chdi. Diolch. Un update o'r command. Wyt ti'n chwarae Star Citizen? Crampiau? Os, if we say something and you don't understand, let us know and we'll translate it. Yeah. Yeah. Hwnna'n link nice efo'r Ti'n gorau cael yr ato. Yeah.
Cos mae yna handle di hwnna. Oedden mae yna channel URL, which dwi'n methu newid, cos dwi'n wedi digon o... wedi digon o pobol. Nice. Yeah, her channel URL ni yw youtube.com/c/YnChwarae. Ond efallai youtube.com/@YnChwarae yn... Ie. Os yn teimlo wrong reid o'n di. Ie. Mae'n gormod o games fel hyn, rwan. Yeah, maen nhw gyd just Doom. Like, it's just... Doom 2016. Doom clones. Yeah. A dwi'n meddwl yn Doom clones, maen nhw'n pixel. Yeah. Go FPS's. Yeah. Boom. Be mae rei pobl yn galw'n boomer shooters. Boomer shooter. Yeah. Ryan nhw'n edrych really da. Like, mae'n un ar Steam. Bydd yn rhad ar Steam. Te'n map bach. Map bach? Mae'n pobl yn rili'n cymryd yr timetable o lyfru. I think dwi'n mynd. I'm sure. Dim Quake. Na. Mae Quake 2 yn... ar Xbox Game Pass di cael remaster. Werth wneud. Werth chwarae. Mae crampiau yn chwarae Star Citizen. Ei. So dyna chi'n gallu creu... Ti'n gwybod y plaen ni te? Sa neb yn chwarae Star Citizen, pobl yn byw Star Citizen. Oh god. Star Citizen yw bywyd. Oh na. Oh my god, bydd i'r mobile game ma. Mae'n efo mobile game yn dyw e. O, a game dev tycoon sydd ni. Braf i clywed ti'n deall mwy na rhaid ti'n meddwl rhaid ti'n mynd i. Hwna'n gwych. Hwna'n da pryd hwnna yn digwydd. Teimlad da. This game is brought to you by Raid Shadow Legends. Beth di hyn? Monkey Island. Na, mae'n eich fel ad o fel Clash of Clans neu rhywbeth yn dyw e. Ti'n gwybod yr ads na oedd fel ar normal TV a stuff? A ti fel beth yn y byd? Yeah. Mae'n kind of Monkey Island-esque achos mae just a herf bar. Yeah, bar Hour of Skeleton. Yeah. Chi beth di goffan hwnna? Na, ni ddim. A... Oedd ni'n... mynd i'r newydd hefyd. Yeah. Oedd ni'n lanloifo nhw ar YouTube? Y fideos Monkey Island? Fi ddim yn credu. Damn! Fi ddim yn cofio. Rwy'n ddim yn cofio either. Dwi'n sbio. Wyt ti'n neud playlist? O, wyt ti'n neud playlist? Yeah, rwy'n usually creu playlists os ni'n gwneud like series am game I. Tavern Keeper. What? Fi'n mynd i sidestep i hwnna. Sorry. Rwy'n hwnna ddim yn... Rwy'n hwnna... Honestly ddim beth rwy'n meddwl rwy'n mynd i bod. Oh, bring back the hour eto. Yeah, ti'n gwybod ar retro. Fi'n gyfod. Fi yn gweithio arno fe. Bring back the Halo Reach series. Oh, na. Un fideo. Mae'n like a fideo cyntaf ar y channel. Yeah. Mae'n un bwysig. Yeah. Hwna'n like a... Dwi'n meddwl ar y analytics ni. Hwna'n y fideo mwyaf poblogaidd. 500 most popular videos. Yeah, hwnna the most popular videos. Yeah. Wedyn, uchafbwyntiau yn chwarae, 2015-2020. Wedyn, Pokemon Coch, neu un. Nice. Y chweched fideo ydy Morgan yn neud syn am Super Mario. Oedd e? Yeah. No way. Random. Axolotls? Game am Axolotls. Oh, edrych ar Axolotls mynd. Hwnnw efo Nuclear Throne. The vibes. Monkey. Na, gwrs, da chi hefyd o blwyndio fo. Oh, na. Le nhw wedi mynd te? Dwi'n mwyn private gyda chdi na di. Gad fi edrych ar private videos. Dwi'n Island and Search, dim yna de. Ni ddim yn cael 2 fideos Monkey Island.
thrilled to reveal the news that The Secret Axolotl Monkey Island is 1, out Secret on Monkey Island September 2. 14th for PC, Episode 2. PlayStation, Ni 'di gwneud mwy na just Xbox, 2 and episode, ynddi? Nintendo Switch. Nah, Nah, just die. Really? Bro, ni ddim yn gwneud Yeah. 2 stream o fe? Yeah, dim ond die. Yeah, I know. Wow. Dwi'n cael gwyneb chdi ar thumbnails awr eto. Yeah. Yeah, roedd fi'n just like dewis random screenshot or like un o'r our retro videos. So, like, remember like un cyntaf, I was like, yep, that's good enough. Screenshot hwnna. Di lot, ie. It's di 27, ie. O fi? Oh god. Yeah, Yeah, well, back in the COVID days, yfe? Back in the COVID days. Yeah. Yeah. Mae dal rai ni heb roi ar ydi fi'n credu. Yeah. Na. Gan fi na rai. edrych. Roedd fi yn mynd trwy period roedd fi'n like mynd trwy'r backlog ni. O, da iawn. O, fi'n gallu gweld e mae'r private, yeah. Secret of Monkey Island, fi di ffeindio fe. Na, mae gen i 78 fideo o private. Oh, okay, yeah. Ti dal angen rhoi thumbnails ar rhoi o'r fideos ma gen. Oh my god. Ie, ti'n gofyn i fi wneud thumbnails? Na, dim rhoi thumbnails, sorry, numbro nhw. A rhoi Dicey okay. Dungeons. Have nhw'n out there. Oh my god. Okay. Ni ddim cael numbers ar nhw. Wel, rhaid i gwybod o rifau rhoi thumbnails ar y rifau. Oh my god, noson gemau gyniau arcade ar boys lan y ffarm. Mae hwnna dal ar private. Oedd hwnna'n really funny session. Achos oedd Emrys yn fel producer fe o ochr fe. Oh yeah. Yeah, oedd hwnna'n funny session hwnna. Oedd gyda ni advisors Covid hefyd. Oh yeah, when he gwisgo masks a visors. Yeah. Oh, hey, mae Crampio wedi dweud, that's a fun series for a stream. I just played through all of the Monkey Islands with my wife. Nice. Oh, nice. Yeah, mae'n nice. gemau da. No, ni'n chwarae eitha tipyn trwy'r rhifin o efen Monkey Island 1. Yeah. Yeah. Ni angen... Remaster, ie. A remaster, Remaster, yeah. Mae'n 37 o episodes o Dwnsyn y Dias ar YouTube. Man. 37! 37 o fideos. Yes, increased. Well, there we go. Fi ddim yn dyfaru un foment o fe. Oedd e'n foment proud iawn of, you know, yn enjoyo fe. O lot o amseroedd lan a lawr o ran emotion, ond nes I joio pob eiliad. So, oedd e'n werth e. There we go. Good times. Good times. Gwblhau'r gêm, dyna oedd yn bwysig. So, yeah. Oh, ni dal cael, like, 1, 2, 3, 4, mae'n 4 fideo o Scare Ritual yn private. O'r Deadly Lovers Fortress o heb roi lan eto. Is sti'n fan Pokemon Coch? Do. Oh my god, mae Toonstruck dal yn private. Cofio Emrys? Toonstruck? Yeah. Mynd I giro Scar heddiw, private. Oedd lot... Actually, wnaethon ni trio Toonstruck. Yeah. Oh, Sniper Elite hefyd. I only colli un o Sniper Elite. Ww, beth yw'r gêm yma? O, mae hwnna'n retro-ish. Mae fatha... Castlevania. Na, ie, Castlevania, ond yr un... Yeah. Un newydd, Metroidvania. Dyna fo. Oh. The Last Faith. Mae Crampiau wedi dweud, nes I ddim chwarae Reef 4, controls were bad. Oh yeah, oedd un o'n nhw 3D versions o Monkey Island mae'n siarad. Oh yeah. Yeah, Monkey Island. Yeah, oedd e'n gwael. Sut ti gallu cael bad controls ar point and click? I know. No one. Hwna'n impressive. Yeah. Wel, di pethau mae'n technically point and click a di Pokemon Sword 4. Na, mae ddim, achos ti yn fwy free-flowing. Yeah. Oh, really? Yeah. Mid-shot on Troy. Yn spoiler fe, wnaeth I spoiler fe gyda hwnna. Yeah. Point and click, dylen nhw stay in their lane, you know? Ydy hwnna pam roedd y creator o Monkey Island yn, like, grac. Ac, like, wedi gadael, neu rhywbeth. Mae'n creu un newydd. Ydy e? Do, mae di wneud i newydd do. Mae wedi dod allan ydy e?
Do. Yeah, series. Game Pass, sorry. Oh, there. I'm on a Game Pass. Nice. Yeah. Dwi'n mynd i'r art style. No. Yeah, mae'n eitha cartoony, ie. Probably from cofio. Ie. O, beth i hyn? Oh, yeah. Iawn. Yn a banger. Take the elevator, kid. There's not enough time. Move the clip to the right and you'll be just fine. This game, it really is the nicest. Look over here, we got a lot of shiny prizes. Now listen to me. Ddiddorol. So beth ti, like, control a game gan creu, like, video edited timeline. Mae'n diddorol. Hwna'n, Bromef. Ie, mae Crampion dweud yr un newydd yn hwyl, so falle fydd ni cael go arno fe. O'n i wedi trio... Fi wedi chwarae fel fel hanner awr o fe, fi gorffen edo eto. Mae hi properly yn chwerthu yn fanna. It's okay, Troy. Let me soothe your disappointment with another world premiere, because this one's from the team behind Project Winter. Oh. Project Winter? Yna Strategy Fest Gaming Sale ar Steam yn. Okay. Ydw i'n mynd i prynu Anno 1800. O, that's fi. Hannau, faint ydi e? O 50 pint o'r 12 pint 49. O! Ydy hwnna'n Anno newydd? Neu... Hwna dy'r un mwyaf newid dwi'n meddwl, ia. Nice. A bydd hwnna'n stream, well. Yeah. Yeah, I've really hoffi Anno 2070. Hwna'n gynta, ia? Yeah. Na, rwy'n like Anno 1700 neu rhywbeth. 1404. Yeah, 1404 yn e. The next social deception game Sim from un o'r other gemau Ocean yma sy'n Interactive. neidio mas yn meddwl, oh my Na. god, roi hwnna ar y Put rester. it on your wish list, and in the meantime, you can sign up for the closed beta. Let's see what we got up here next. We have okay. So Ella bod y big hitters ar yr un cynt efo Jeff Keighley. Ys dod y boi am dar stage to it's a thing. It's just for a few minutes. peth ar Jeff Keighley. Nobody really knows where we are. Oedd nhw'n trio fatha. Not even us. Ti'n gwybod, ti'n pobl am dar stage pan nhw'n myfodi. Yeah. Oedd yna'n digwydd. A Jeff Keighley just cael ei ffwr. Gael nhw'n sad. Gael nhw'n fatha. Very disappointing. It'll be okay. It's gonna be okay. Oh my days, beth di'r DLC am Anno 1800? Mae'n shitloads mae'n ddryd. Yeah, 164 pint am whole DLC. Ie, hollol. I worry about staying too long in here, but we have some VR news to get through first. VR news? VR news. Mae VR headset fi dal dan gwely. Action game where you defy twisted souls with a trifecta of pure pain. Swords, guns, and magic. VR sydd yn gweithio yn dda. Peggy 18. Pa'n ti fo Morgan? PSVR, just... Os bydd y lawr i'r mancef y dro, ddoi ar PC, ddoi ar Oculus Rift S efo fi. Yeah. Oh yeah, bydd hwnna'n good. I chi cael some proper VR. Alright, yeah. Mynd i ti yn Ffranc a felly. Yeah. Wel, fi just naros i ti dod draw nawr, you know. You keep on promising, Emrys. Gyda fi car newydd an. Come on iawn. Oh, good. Mae focus di mynd. Oh, na. O na, ia. That's good. Car gwell? Neu fwy dependable? O na, sy'n bwysig. Nissan Qashqai. Rwy'n carry Qashqais, mae dad fi cael Qashqai. Dim y bachelor car, de. Mae mor neis i O, mae'n gyrru. neis, yndi.
Your soccer mom Emrys Soccer mom Hobo. car. Mae nhw mor neis i gyrru. Di cael hen car yma mae dat ydi o. So, mae'n rili newydd i fi, lle. Dwi'n cael o'n pris teg, lle. Good. So, hwnna eisiau feintig pan eisiau i insomnia to dweud. Nice. It's a nice car. A mae Eisiau nhw'n... na hen focus. Nhw'n da hefyd, os dwi'n torri lawr, mae'n plenty of parts am nhw. Or mae'n pawb yn cael cash guys. Oes, yn pan eisiau werddon ddiweddar, ond cash guys oedd yn gweld. Ie. I crampau, Nissan Qashqai mewn America yw'r Nissan Rogue. Nhw wedi newid y enw mewn America i Rogue. Rogue? Ie. Rwy'n fi'n gyrru Nissan Rogue pryd rwy'n fi'n mynd allan i America. Rwy'n nhw un like 2020 version? Lovely. Rwy'n cael like lane keeping assist hefyd. SUV, yeah, mae'n SUV. Rwy'n cael like lane keeping assist. So pryd rwy'n gyrru ar yr American highways mewn New England. Rwy'n just turn o i fi. A cadw like a distance o'r car o flaen and I was like, what? Rwy'n really nice. Hey! Diolch am y tanysgrifiad SFKCD! Croeso i'r crew! Hey! Diolch am hwnna. O, rwy'n reid gifts i fi ddoe i y person random gath i ddewis yn chwarae. Oh, wow! Cool. Nice. Awesome. Hey, diolch am y tanysgrifiad SFKCD sydd wyt ti heno. Yeah, SUV mae crampiau'n dweud. Mae'n SUV, people carrier. Yndi? Yeah, mae'n... Dim o'n full on SUV sy'n mynd dweud. Fi ddim yn dweud bod... Mae'n compact SUV yw'r Qashqai, or the Rogue. Mae'n definitely compact SUV. Well car na hen car fi, ond dyna sy'n bwysig. Un fy dad yw 2010 Qashqai yma. Mae'n 2010, 2011 Qashqai. Mae'r boot hwnna yn llai na'r boot y Ford Focus abroad. Si hatchback. So ti'n meddwl, that's a compact SUV. Mae'n mynd i cael boot nice. Oedd y hen Focus fi, oedd y boot yn massive. Rwy'n sylwi, pryd rwy'n edrych ar y boot Focus now as for Brad, I was like, what? Hwnna huge! Ti'n gwybod beth sy'n ffynnu yw, boot i fi yw'r un o blaenoriaethau mwyaf pwysig. So, mae graig fi really mewn i ceir, a mae'n gwybod am fel popeth am ceir. A fi, dim clem da fi, A to B yw car, a just bod e'n gallu cario stuff fi. So, achos fi'n neud lot o clybiau gemau fideo, mae pawb arall yn edrych ar engine, fi syth i'r boot. Fel, right, decent boot. Na i cael hwnna. A dyna fe, fi ddim really poeni am lot arall. Just angen boot mawr. Exactly. SFKCD wedi dweud, dim problem lads, diolch am y stream. Diolch am Gwylio. Ac Crampiau wedi dweud, mae gen fi Chevy, hynny hefyd, lane keeping. Chevy. Nice. Mae lane keeping, dwi'n teimlo fel magic. Like, rwy heb gweld hwnna mewn car yma, ond am like y Teslas. Ond rwy heb trio Tesla o flaen. So, yr unig kind of like automatic driving dwi wedi cael. Like, oedd yr Nissan Rogue rwy'n fi'n rento yn America. Like, ar y highways yn America, rwy'n fod yn like, so nice. Ond, diolch am y tanysgrifio crampiau! Diolch crampiau. Croeso i'r crew! We're pleased to announce that Vertigo 2 is coming diolch yn fawr am hwnna. on the 24th of Gobeithio October. bydd ti'n joio ein streams a videos. Here's a minimalist city builder with very relaxing atmosphere. Ond like, ar y hewliau yma, yn unig amser, rwy'n teimlo fel rwy'n angen, like, ddim angen, like, rwy eisiau cael, like, automatic lane keeping a hwnna. Y pryd rwy fi'n gyrru lawr ar M6 o'r Midlands, right lawr i Plymouth. Okay. Pryd rwy'n just gyrru i Caerdydd, mae'r hewliau ni, yn just mynd fel hwnna, so... Just dim pwynt, o ti'n like stop-start, like pob filltir. Islanders VR edition. Mae SFKCD wedi dweud, mae automatic yn wych am gyrru ar y motorway. Mae'n. Rwy'n convert. Rwy'n mynd i dweud rwy'n convert i automatics. Like,
ers rwy wedi gyrru automatic fy dad, mae'n just like, ratio Americ nawr. We're just more house. We're just more house. Ei, nath sosban fach yn chwarae. Nes i rei sosban fach on. Oedd ti? Oh! Oh, no! 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 Mae gen i streamer bot enabled. What the hell? What? 1 minute. Fi'n mynd i saco'r bot na. Action queue history yn empty. Oh, no. Mae'n so bor i dim sosban. Wyt ti di updateio streamer bot i 2.0? Na. What? Run ar 1.2.2. Ydw i angen update o streamer bot? Ti angen rhoi bits Emrys no bydd ddim really gracker i ni os ti ddim. Gael fi... Fi'n mynd off i chwarae Final Fantasy am gweld y stream. Just give him back his bits. Wait, sut yw fi'n cywio? Correction, fyddai'n cywio am Final Fantasy. Gael fi update o streamer bot. Gael fi update o streamer... Sut yw fi'n update o streamer bot? Checker updates. Okay, download. Right, we're an update o streamer bot. Gael fi... Sa'n byd werth i weld yn y fucking... Na, mae'n mor boring. Weles i bloody teganau yn dod allan o box, ond dim byd arall. It's so boring ar hyn o bryd. Ella sa haws ni'n reid y sioe Jeff Keighley ar. Na, ond fi eisiau aros am a broken sword. A hwnt a llall o ddo. O, fi mae'n siŵr. Dwi'n dechrau meddwl a llall o ddo. Oh, no. Right, dwi di refund o ti eich bits, Emrys. No, diolch beth. Mae ond yn mynd i ail defnyddio nhw, ti'n gwybod yna? Rwy'n update o streamer bot. Na. Mae streamer bot. Na i ddim reid. Trio fe, ni angen test o fe. Hydrate. Okay, well, mae gen i Disaronno and Coke. Ydy hwnna'n count on hydrate? Ynddi. Dwi'n nôl panad y munud. Yum. Dwi'n mynd i nôl paned hefyd. Fi ar y berry tea. Berry tea? Ooh. Yeah, la-di-da, I know. Hyn yn posh. Wel, ar ôl bwyta 3 mazapan really fatty thing yma, fi angen cael rhywbeth fwy iachus. Gyda fi Galaxy Digestive Orange Biscuits. Oh, lovely. Ti'n gwneud jump jacks neu rhywbeth? I don't know. Wizard of Oz. Just star jumps, you know? Mae gynna fi'r thing na ar y Switch. Oh, a ring. Yeah. A ni'n meddwl, sa stream hwnna'n ffynnu, ond na sa fo ddim. Mae hwnna fel just saying, just dance ar stream yn mynd i bod yn funny. Os chi'n, like, na. Mae na siapau chi ddim eisiau gweld yn symud efe ar stream. Hollol. Yeah. Yn hollol. Yeah. But the experience was kind of an emotional Okay. OBS, connected, yep. Platforms, Twitch, account, connected. Okay, trivia. Oh, let's go all our action queue. Let's bring queue fel lan. Oh, you claimed the max amount available to you. Will you stock next stream? Iawn, na i neud y llall. Na i neud Howard. Oh, yeah. Okay, mae'n gweithio nawr. Okay, Howard yma. Yay. More loud. Oh, Christ. Oh, mae hwnna'n probably... Morgan taking down Sue, come on. Yeah, dyma ni. Dwi'n gweld os eisiau streamer bot i wneud channel point redemption lle mae'n rhywun yn cael ei tweet os da chi. Hwna'n syniad dangerous. Be, nhw gallu like, ysgrifennu tweet ar account? Yeah. Streamer bot gallu neud yna. Hwna'n swnio... Yeah, well, like a disaster. Diolch, Howard. A laid-back sandbox game where you doodle castles into existence. God, un o'r gemau eraill fi ddim yn mynd i chwarae. Actually, beth oedd yr un cyn hyn? Roedd hwnna'n edrych eitha cool. Beth? Sorry, roedd Howard yn distracted. 15, Park Beyond. Ie, ond mae piston allan chydig. Be di'r un arall? Be di'r un sydd dda wan? Planet Coaster? Ie, mae Planet Coaster 2 ar y ffordd oes. Are you? Oh, hyn yn different. Okay. Okay. Cool.
Skippy, skippy. Okay, skip on a... Mae'n edrych cool. Rwy'n caru Planet Coaster, so rwy'n edrych ymlaen at. Okay, good, finally. Yeah. Ond dweud hynny, rwy wedi trio eistedd lawr a chwarae like Planet Zoo. Like, ac rwy fi'n like launcho'r game, eistedd lawr, a wedyn rwy fi'n just meddwl, can't be arsed. Rwy fi'n just cael. Dwi'n meddwl hwnna un o'r shortest streams fi erioed. Dwi'n cofio prynu Planet Zoo. Dwi'n meddwl chdi'n y chat o'r bad yn y chat, and she that, not doing this, and she got personal. So weird though, cos o'n i lyfio Zoo Tycoon. Mae'r merch sy'n... A dwi'n lyfio Planet Coaster. Ond oedd yr hogan yn y gêm, y accent Cymraeg hefyd. Ac oedd hynny'n annoio fi. There you go. FK sydd dweud, dim Rollercoaster Tycoon 2 wedi e. Na, Rollercoaster... Mae dim byd wedi dod yn agos at Rollercoaster Tycoon 2. As you do, gotcha go on the comments on YouTube. Rollercoaster Tycoon 1 and 2. Dwi'n meddwl ddain nhw. Mae'n gael sgwennu'n assembly do. Ie, rwy'n yn. Hollol assembly. So mae'n fatha, really, fatha, rhedeg yn llyfn a ti'n gallu gwneud bob math o stwff o fo. Rwy'n caru... Siwasio rhywun i fideo o Micropark. Micropark? Yeah, 15 by 15 tile. Ac yn gwneud y most profitable park. Nice. Mae'n hoffi like a Mr. Bones' Wild Ride. A mae'n like 12 billion years long roller coaster. Like a reviews are just, I want to get off Mr. Bones' Wild Ride. Ironwood. Ooh, we go. Oh. Mae'r art style yma yn reit poblogaidd o'n di. Bach touch o realistic cartoony vibe. O, nag o'n i'n gwylio rhan o hwn ar fel Discord stream, a wedyn ni'n dweud Maes am y car Emrys. Rwy'n mynd i dweud hyn yn teimlo fel Maes am y car. Maes am y car, ie. Fi'n siŵr o'n i'n kind of gwylio fe am ychydig, and then o'n i fel, bydd Emrys yn hoffi hwn, achos mae gyda Maes am y car vibes. Yeah. O ie, fi wedi gweld yr advert yma o'r blaen. Mae'n edrych eitha cool. Retro-futuristic. Oedd na Sky One TV series lle o'n nhw gyd mewn ceir a gorfod trio dianc y dinas. Mae'n cael teimlad fel hwn. Ydy yn... O, beth yw'n cael ei gael? Chasers? Ydy ble nhw angen, like, dianc rhywle? A mae'n pobl yn, like, chasio nhw? Wel, oedd yr un o'n i'n gwylio, oedd e fel ras, a pwy bynnag oedd e'n ennill y ras yn gallu gadl y ddinas, a mae'r ddinas yn llawn fel zombies and stuff. O, heb gweld hwnna. Ie, oedd e'n ages ago oedd ar, fel blwyddyn yn ôl neu rhywbeth. Ie. Pacific Drive, hwnna'n edrych good. Hwnna'n un cyntaf am yr un roller coaster. So roller coaster a Pacific Drive, hwnna'n dau sy'n... Dwi'n mynd i royalist. O, beth di hyn? Okay. Pam fe'n gwisgo camo? Mae fel modern castle game. Mae cael... Ydy'n cael ammo pouches ar y chest fe? Fi ddim yn gwybod beth yn digwydd. Mae'n cael ammo pouches, ydy e? Ydy. Beth? Mae fel, oce, beth yw e? Larking yw'r game thing ble nhw'n... LARPing. LARPing, whatever. Live action LARPing. Yeah, there we go. Mae fel nhw wedi mynd LARPing, ond nhw wedi wneud e go iawn. Dyna beth mae'n teimlo fel hyn. Nhw wedi ffeindio fel Castell Caerphilly. Nhw wedi cael guns, a dyna beth nhw'n wneud. Neu Castell Caernarfon, paid anghofio Emrys. No? The Superior Castle. Castell Caerphilly. Okay, hyn edrych eitha cool. Mae'n edrych fel, like, multiplayer game. Warhaven. Okay. Beth di hwnna, like, kind of fel... For Honor. Yeah, For Honor style. Dal i fynd yn di. Yeah, mae on. Moorhaven. Ydy hwnna'n un arall? Sword fighting? Moorhaven.
Majors a popeth fan hyn. Dim byd yn dod yn ôl hwnna. Mae'r Assassin's Creed 4 spin-off Skull and Bones di cael beta release fan fyd o. Oh. Dwi'n panad, sydd. Okie dokie. So, Crampiau'n dweud, diolch am fy helpu i ymarfer siarad, dwi angen mynd i wneud swper. Diolch am gwylio, Crampiau, a gobeithio bydd ni'n gweld ti yn stream nesaf hefyd. Cool. Mae'n lurking nawr anyway, so bydd falle bod ni'n gwylio mwy. But cool. Diolch yn fawr, Crampiau. Mae gyda fel Lord of the Rings feel I hwn, yn does? Yeah. Definitely yn y byd yna. So beth ydy hyn? Wyt ti'n like controller army? Neu ti'n chwarae fel un cymeriad? Methu... Fi'n credu army, chi yw kind of... Chi gallu clicio dros nhw gyd. Warhammer. Oh, Warhammer yw e. Okay, hwnna'n cool. Yeah. Realm of Ruins. Nice. Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin is coming to PC, PlayStation, and Xbox on November 17, 2023. And you can pre-order it right now. Now it's time for a gameplay trailer for Abiotic Factor. This is a multiplayer survival game starring a bunch of dorks. I'm sorry. I mean the planet's greatest minds, who are trying to escape a doomed facility. Swnio fel, Half-Life. Yeah. Kinda. Under the circumstances, this works. Please commence sector evacuation. Mae'n kind of yn debyg iawn I style Half-Life hefyd, yn dwi e? Yeah. Like a hen Half-Life. Mae'n edrych fel PS1 game. Yeah, mae yn. Beth? Mae Hwn yn ben edrych... dan. Can we rewind hwnna? Hwn yn edrych just like scientist o Half-Life. Yeah, mae yn. What the hell? Mae yn. Sut nhw'n cael get away da hwnna? Like... Hwn yn... Neu ydy yn just like generic... NPC. Like generic old man efo... Edrych hwnna, like... Oh, no way. Mae hwnna bendant yn edrych. I mean, I guess, you know, Ruin efo just sideburns. Yeah. Efo sunglasses. Yeah. Di methu really gwneud llawer o variations o hwnna, wyt ti? No. Okay. Oh. Very PS1 graphics, ydy e? Yeah, mae yn, a mae fe gyda fel, ti'n fel theme hospital kind of feel I fe hefyd. Yeah. Mae'n atgoffa fi o, Okay, hwnna'n edrych fel Half-Life kind of monsters. Did you miss it? Half-Life clone. Huh? Mae'n edrych fel Half-Life o multiplayer survival. Yeah. Ti'n like mewn doomed facility neu rhywbeth sy'n cael ei invaded gan aliens. A mae'n edrych fel survival game. Mae'n edrych eitha cool. Abiotic Factor. Nice. Mae ddim teimlo fel rhywbeth 2024 ddo, wedi e? Mae'n Just don't know. Mae'r graphics yn atgoffa fi o'r game... Y game ble ti'n dynistrio stuff. Teardown. Teardown, yeah. Ooh, game ratio. Un I ti, Emrys. Oh, yeah. World premiere. World premiere. Oh, Wipeout, basically. Fi'n cofio gwylio hwn. Rhaid caru Wipeout. Deja vu. Dwi wedi bod yn chwarae hefyd yr Wipeout Collection ar PlayStation sy'n cael like remasters or like a tree game. Hwna'n dda yn VR. Yeah, mae mor dda. Yeah, hyn yn just Wipeout clone ydi e.
Like, mae ddim mynd I bod mor dda a Wipeout ydy e. Na. Ond mae F-Zero X AX ar GameCube, ddo. O, ie. Yn wych. Mae'n hoffi'r edrychiad o'r game hyn, though. Mae'n like a style yn really nice. Switch Steam. That was your first look at Phantom Spark, a future fantasy time trial racer coming to PC and Nintendo Switch. Time trial racers, cool trailers so far. Not I my bet bag. You're all keen to pick up a controller and actually play something. Well, how about Come on, a then. montage of 8 games that have demos you can try right after the show? All right, montage. Rwy'n cael dwi'n drysur yn hwn a llall. Yeah, fi'n Okay, credu. here montage gyflym. Jesus. Nope. Super Adventure Hand. Oh, there. What? Hwna'n edrych cool. Yeah, mae hwnna'n edrych yn diddorol. Oh, pirate game. Dyna'r thing, nhw wedi mynd gormod am pirate games a ddim digon am western games. Yeah. Mi ddaw, ddo. Pryd ni'n mynd i'n actually neud stream Sea of Thieves? Dyna beth fi eisiau gwybod. Yeah, falle rwy'n gallu install fe trwy nawr. Yeah, gyda we cyflym ti. Y problem efo Sea of Thieves i Iwan ydy. A rydym cael y we hwnna, ie. Da'n chwarae gymaint o Sea of Thieves i cyrraedd y stwff da ni'n eisiau chwarae. Yeah, mae'n bit grindy. Mae'n grindy. A hefyd, fi ddim gyda Game Pass ar hyn o bryd, so... What? I know. Ti ddim renew fe, achos o'n i'n chwilio am fel really good deals. Fi di cael fel good deals o blaen, ond... Airship Kingdom. Hwna'n atgoffa fi o'r game, hyn, Treasure Planet. Oh, yeah. Cofio, we've not Treasure Planet. We've not Treasure Planet. PS1, oedd Treasure Planet ar PS1, yeah. Yeah, ond nid yw'n hwnna. We've not un ble ti gallu, like, ymladd mewn airships. Falle. Neu fi'n, like, misremember o game arall. Yeah, dyma fe. Treasure Planet Battle... Gary pause hyn. Dyma fe. Treasure Planet Battle at Procyon. Oh, wow. Be nes ti chwarae hwnna ar PS1? Dim clam. Rwy'n gofio chwarae fe rhywle. Rwy'n at y library neu rhywbeth. Rwy'n cael demo hwnna. Yeah, oedd demos yn dod fel cereal boxes. Ti'n cofio nôl yn y dydd, a ti'n cael fel Rwy'n PC games and cereal boxes. Yeah, dyma fe edrych. Mae'n real-time strategy game. O, ti'n, like, hedfan y ships. Cool. Taco fe. O, di'n ar Steam! O, Morgan, dwi wedi bod yn dilyn lot o 90s nostalgia TikToks a Instagrams yn ddiweddar. O'i ti? Oh, god. Oh dear. Mae y music trist na o Donkey Kong. Yeah, come on, mae Donkey Kong soundtrack's gorau GMI Retro, come on. Oh yeah. Oh, beth yw hwn nawr? I have been homesick for Europa my whole life. Yeah, Europa. It has surpassed my expectations in every way, this place. Alright. Beth yw hwn? I expected. I can't make my mind believe. Mae'n dechrau Chinese knock-off Zelda. Mae'r art yn nice. Dwi'n di twtcha y Zelda newydd. Nes i brynu o wsos cyn mynd i ar Ynys Enlli, de. A nes i nôl Ynys Enlli, nes i ddim twtcha dweud. Mae'r Zelda newydd edrych eitha cool. Mae'n iawn, de. Mae'n y bod. YnChwarae. God, di hwn. Be fi ddim yn deall, mae lot o pobl, wel, mae'n jyst yn cael ei galw yn Europa. Ie, mae mab fi nawr wedi symud o Minecraft I Roblox. A fi'n edrych ar dros ysgwyddau beth mae fe'n chwarae o fewn y game. And literally, it's like fruit. It's literally fel, yeah, fel trade on, nhw'n cael fel special fruit and stuff. It's like, I don't know, I fi... Ti'n mynd dall, Morgan. Fi ddim yn deall. Mae Roblox. It's not for you, yeah. Roblox. I know, Rwy'n mynd o Roblox I Minecraft. Pryd rwy'n mynd ysgol.
Yeah. So mae hwn yn doniol. Like, just Wedi mynd for round. Yeah. 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 On my Roblox, mae'r game, ble ti gallu creu games mewn y game. Probably hwnna then. So mae yna, like, loads o game my modes yna, ble God. mae pobl... Dwi'n gwybod fel ar Fortnite wedi gwneud ei nawr, ble ti gallu creu gemau mewn Fortnite. Roblox yn un peth. Mae'n basically platform ble ti'n creu servers a games. Wow. Mae yna holl cwmnïau sy'n, like, creu gemau Roblox. Like, hwnna'n y holl peth o'r cwmni hwnna'n gwneud yw creu gemau am Roblox. So nowadays, Morgan. No. Fi'n hoffi. No. Sorry. Mae'n Warframe. gormod. Go on. Rwy'n cofio chwarae Roblox pryd oedd hi'n fach. Like, chwarae, like, Destruction Derby game modes, Survive the Waterfall game modes, byddai ti angen, like, creu raft allan o, like, Lego pieces, actually a survival mynd lawr waterfalls. A pam fi a Emrys yn bach, o'n i'n chwarae Destruction Derby. Yeah. That's the irony of it. The real thing. Destruction Derby ar PS1. Yeah. Such a good game. Rwy'n cofio chwarae hwnna dros y tŷ fy ffrind. Yeah. Like, lawr in the basement. Chwarae Destruction Derby a Silent Hill. Yeah. Destruction Derby raw. Hwnna trydydd. Yeah. You're Catan. Like, card game, ond mae'n rhoi fel creu byd, I think. Wild Country. Mae angen chwarae fath o board game eto. Yeah. Sydd ddim yn Monopoly neu... Wyt ti wedi chwarae Catan, Morgan? Na, fi byth wedi. Ni'n mynd i neud ar stream rhywbryd i'r tri o ni. Rwy'n caru Catan. Mae gen i Catan, like a physical box Catan. Yeah. Rwy'n caru e. Mae mor da. Okay. Fi'n agored i chwarae fe, rhywbryd. Fi just ddim Dwi eisiau gwneud online D&D efo chi fyd. Ond dim D&D, dwi eisiau gwneud Cyberpunk. Up to 4 players Ti gallu gwneud one-shots mewn Cyberpunk? Dwi'n di nodi a smalu, dwi'n gwybod beth ti'n newid ofyn i fi. One-shots. So one-shot campaign yw, like, basically very short campaign ti gallu gwneud mewn un nos. Whereas mae actual campaign One D&D shot Cyberpunk. Yeah, whereas rwy'n dal chwarae y campaign ni wedi dechrau 3 blynedd yn ôl. Yeah, dwi'n mysio. So... Na fi. Yeah, mae'n gallu bod yn really hir. Oes, mae'n Cyberpunk 2077 one-shot. It was a one-shot created in collaboration with CD Projekt Red. Oh, mae'n a one-shot. Nice. Well, mae probably loads o pobl wedi creu one-shots campaigns. Ti gallu, like, gwneud un lan eich hun os ti eisiau. Ti angen, like, obviously cael prior knowledge o'r game. Yeah, D&D syna. Dwi wedi chwarae... Sy'n fel fatha sgiw Cymraeg, fatha Mabinogi'n o beth fel. Falle. Dwi'n effernol naif pan bod o'r byd yma gyda'r llaw. Wel, y peth yw, efo D&D, mae'r byd gallu bod beth bynnag ti eisiau. Mae'n, like, lan i ti. Mae'r, like... Efo D&D, gyd sy'n set in stone, really. Yw'r cymeriadau, like, well, ddim y cymeriadau, like, y races a'r character types. Ac stuff o hwnna, like, campaign rwy'n chwarae. Mae'r Dungeon Master ni, Rob. Mae'r holl backstory am y byd, fe wedi gwneud lan. Like, the entire world, fe wedi creu. Like, backstory, fe wedi creu. Y campaign, a popeth, fe just wedi dod lan efo. So fe wedi creu y maps. Fe'n creu y maps pryd ni'n mynd ymlaen. Ond, like, you know, mae'r entire story ac byd yw un fe wedi creu. Ac so ni'n just dealing, like, y rheolau. Fi di Dungeons and Dragons online. Dwi'n lit yn MMO. Dim clem. Rwy'n chwarae hynna. And in fact, there's a lot of games on PC Games Pass. Mae'r term Dungeons and Dragons yn golygu gymaint o bethau wan di. Talking instead. Yeah, mae'n just... Yeah. Play Dungeons and Dragons online with friends. D&D like, Beyond. Baldur's Gate 3, hwnna'n D&D style game. Like, mae'n dilyn y rheolau.
like a style o chwarae. Ond mae'r byd, y stori, hwnna'n... Wedyn i'n barod. Nhw wedi creu, like, obviously, developers wedi creu hwnna. Oh, mae D&D Beyond yn... Create a manager D&D characters. D&D Beyond yw basically online tool i just manager cymeriadau ti. Hwna beth rwy'n defnyddio am y campaign ni. So ti'n cael like character sheets and stuff, so ti'n gallu like recordio. Os i tracio. Yeah, like tracio par items ti'n cael, your inventory and stuff fel yna. Health i'ch cymeriad. A wedyn ni'n defnyddio wefan arall rwy'n Roll20, sy'n like wefan a ti'n gallu creu maps. Roi y maps arno fyna, a mae'n gael ti roi like, eich tokens ar maps a stuff. A wedyn mae'n Chrome extension o enw Beyond 20 sy'n joino'r dau wefan efo'i gilydd. Mae hwnna'n edrych dda, mae hwnna'n edrych fel game fi eisiau chwarae. Oh! Just saying. Sorry, fi wedi bod mor negatif, o'n i'n meddwl fi ddim fi'n mynd i actually dweud mae hwnna'n edrych yn diddorol. Mae gyda cerddoriaeth, mae gyda rhythm game, a mae gyda platform a mae'r 3 elfen hwnna yn swnio fel Rayman Origins neu Legends ish i fi. Ti'n gael chwarae'r game na, y platform yn si chwarae o blaen, lle ti'n gael canu. Oh, I don't know. Oh, God. Yeah. Oh, God. Lle ti'n gael canu i cael y platform sydd i fyny. Yeah. A dyna beth ti'n like, ti'n mynd, Y stream na lle sy'n nuts, ie. Mae hwnna Symphonia. Nice. Okay. Yn ei cael hwnna. Wishlist now. Yeah. Be said wishlist fi wan. Nice. Check a wishlist just ages. Mae'n eich yn diddorol. Oh, nice. Vibes, Apollo. Troy, I mean. Anyway, you'll all be pleased to hear that we're going back to back with the world premieres. We've got another one coming up next. World premiere. Oh. Contradiction 2. No way. No way. Bydd na byth, bydd dim byd yn sadlu gyda fe, you know, so na. Byth yn y byd yw hwn. What? Ydy hyn, like, photography game? Yeah, mae'n edrych fel. A psychedelic visual novel. I'm all about the visual novels. Monster collecting RPG. Pokemon. Pokemon. Digimon. Digital monsters. Digimon are the champions. Donkey Kong. Which galaxy do you choose to eliminate? Oh my god. Oh, mae'n trippy style though, yndw e? Yeah. Really trippy. It's goffa un oson ag eisiau yn neber yn to. Mae'n a chat replay o stream hyn, mae pobl yn spam o Battlefront, so... Yeah. Does dim Battlefront newydd dod allan ydy e? Rwy heb clywed unrhyw beth. Dome King Cabbage. Yeah, rwy heb clywed unrhyw beth am Battlefront newydd. Mae'n edrych weird. And really random, and Dome King Cabbage is, first off, just a wonderful name for a video game, but also a visual novel set in the world of a monster collecting RPG. It's coming to PC and Nintendo Switch, so get it on. Edrych eitha cool. Hey! Let's feast our eyes on some gameplay from Astronomo Next. This is Coat Sync's platform puzzler, where you build cute cosmic contraptions. Nhw wedi bod yn sefyll lan am awr a hanner. Yeah. Fi'n credu, yeah. Troy Baker yn hen law a sefyll fyny. Fe hot voice acting wedi wneud. Sy'n ni'n ti'n gwybod pwdio mor gan efo ffditha'n dod o'r un byd efo. Be nawr? Fatha voice acting. Mae Troy Baker yn big name. Fo a Nolan North di'r dau Ond mewn video game, fi ddim really di edrych mewn i fel video game voice acting, achos mae ddim yn rhywbeth fi di sylwi a just canolbwyntio ar, ond yeah. Ond mae'n definitely maes fi eisiau mynd mewn i. Mae'r acen Cymraeg very poblogaidd wan. Ti'n iawn, ie. Dyma'n amser i gythio stuff yma, ie. Get my voice reel out there.
Dyna fi... Wel, pam live e? Dyna... Ond o joking aside, mae fatha rhywbeth fantasy wan. Mae yna acen Cymraeg sy'n poblogaidd wan. Os e? Oce. Wel, ia, mae ddim unrhyw game fantasy yn ddiweddar. It's all... Cos mae Scottish to death. A mae pobl yn teimlo fatha... Mae pobl yn cymryd y piss sy'n Irish wan. So mae nhw'n pob yn gravity i Cymraeg. Cos di pobl ddim yn rili yn gwybod beth di Welsh accent yn iawn na. Na. So be, ydy yn Gog accent neu, like, Valley's accent? Mae'r grachod yn Witcher 3 yn... nhw hoffi nhw gyd, like. Pa un sy'n poblogaidd. Rwy'n fi gallu, like, rock lan, like, aye, what? Welsh accent in video games. Aye, but I'll do a voiceover. Oh, yeah. Elden Ring, llawn Ydy e? Welsh accent, yndi. I don't know. Man, the gamer. 5 video games characters with Welsh accents and from Elden Ring. Rwy dal heb chwarae Elden Ring. Like, rwy di prynu fe, a rwy wedi chwarae, like, a tutorial, ond rwy fi'n cael e lawr oherwydd... Oh my god. Mae ddim cael ultra-wide... Wel, mae yn cael ultra-wide support, ond nhw'n rendro black bars dros y bloody screen. Oh, na. Dim i torri draws gyda. Number 1 video game Welsh accent there, ydy fucking Nancy Jones Planet Zoo. That could go and F itself. The rise of Welsh accents in video games is beautiful. Okay, dyna'r list of it. Ie, ti'n lli rannu hwnna ar y Discord. Neo a Mio, ie. Rannu the Witch yn Elden Ring, oh my god. Blythe, cymeryd nhw Blythe yn Elden Ring. O, ie, sy'n gofio fyna. Ie, rwy rili eisiau chwarae Elden Ring. Na, mae'n let's play, na i backseatio chdi. Ond... Right... Wel, rwy'n goffa dy ddwy waith. Rwy'n, like, torn... Ti di chwarae Dark Souls? Na. O, eich di chwarae Dark Souls gynta, ddo. Mae gen i Dark Souls. Dark Souls Remastered? Na, original. Rwy'n fi'n prynu cyn rwy'n delistio fe o Steam. Compared to that edition? Gotta fi just check o... Yes. Prepared to die edition. Chwarae hwnna. Syth Elden Ring, effort. Oherwydd, rwy'n tôn efo Elden Ring, oherwydd, rwy eisiau chwarae fe, ond unig ffordd rwy gallu chwarae fe yw os rwy'n defnyddio'r flawless full screen mod i cael gwared o'r black bars ac i unlockio'r bloody... Elden Ring yn mylica mods. I unlockio'r... Yeah, I know. I unlockio'r bloody FPS, oherwydd mae'n locked i 60. Yeah. Ond wedyn os rwy'n gwneud hwnna, rwy ddim yn cael... Ti'n eisiau unlockio frame rates games Found Software, neu mae'n effio fyny jumpio chdi. Mae'n just painfully chwarae ddo. Mae'n painfully chwarae. Mae jumpio From Software yn linked. Hynna ydy problem efo... Mae'n just teimlo jank. Mae'n just teimlo jank. Pryd rwy'n chwarae. Hynna chdi pa version of Dark Souls 1 efo chdi. Cos os ti yn neud yr FPS unlock i'r versions gyda chdi, mae'n ffwcio'r jumps i fyny gyd. Nice. Yeah, mae Elden Ring just teimlo jank. Pryd rwy'n chwarae fe. It's just like... Mae'n teimlo... Play it unoptimised. As God intended, 60 FPS. Oh, mae'n cael black bars. Ti gyda doi screen? Mae dyna doi screen? A 5 board. A 5 board. Mae'n actually rendero ultra-wide. It renders ultra-wide. A nhw'n rhoi PNG o black bars dros y bloody screen. Class. Just pisses me off. Like, Pam. Class. Mae hwnna'n... Like, Pam. From software difficulty. Fysa... Beth yw'r pwynt? Ultra-wide yn anheg. Sut ydy ultra-wide yn anheg yn single-player game? Os ti'n cael gweld mwy? True. So what? Rwy'n mynd i refund o fe. Na. Yeah, refund o fe. Yeah, probably na. Rwy'n prynu fe, like, blwyddyn diwetha. Yeah. Mae gen i just die hour about it. No! 2.4, no! Thing yn chwarae, os di Morgan yn brysyn o beth, ti'n chwarae hwnna, dwi'n backseatio chdi. There we go. Yeah. Na i nudjo chdi o ffordd iawn, fel o'n i nudjo
Morgan yn y point and click na. Yeah, yeah. Fine. Oh, go on then. Wow, oedd hwnna ar stream nawr, so ti'n methu mynd nôl. No, we're just saying, like, wedi chwarae Jedi, Fallen Order, a God of War. Rwy'n da efo gemau hit parry roll nawr. Da chi'n... Os dwi wedi dweud un peth am YnChwarae ne, da chi'n gorfod y jeepers ar stream yn chwarae games anodd. Ti be? Da chi'n mynd neud Jump King, da chi'n mynd neud Only Up, da chi'n mynd neud... Da chi'n chwarae mwy o games anodd. Mae frustration yn rhan o'r hwyl. Yeah, gwir. Oedd Dicey Dungeons yn anodd. Come on now. Dwi'n meddwl Elden Ring series yn wedi paren hirach yn hwnna, de. No, falle. Dwi'n gwybod chwaith. Dwi'n meddwl ddech chi'n ei streams yna fo. Na, i backseatio, a gyd i wneud level o fyny off-stream. So mae'n werth chwarae. Mae gen infernal frustrating, ond mae'n werth chwarae. Yeah. Neu Jump King. Elden Ring, fi'n chwarae Elden Ring te. Yeah. Yeah, fi'n mynd I trio wneud mwy o point and click adventures a trio... Achos mae stuff fel Grim Fandango, mae'n classic a fi byth di chwarae fe. Hynna di approach newydd I streamio fi ar hyn o bryd. Game dwi eisiau chwarae, ond dwi'n really reid yr amser I, dwi am streamio rwan. Hynna pan dwi'n streamio Persona 4 Golden. Cos dwi'n lyfio game na, ar unig amser na'n really actually streamio hwnna rwan. A chwarae hwnna os dwi'n streamio rwan. There we go. Mae'n right nudge. Good, fair enough. So, os ydych chi'n game arall yn lle Elden Ring, allan na hwnna gyntaf rwan. Be, streamo? Yeah. I'm sure. Di'n byd hawdd ddo. Fath anodd. Pa game anodd ti'n really eisiau chwarae? Dwi'n meddwl sa'ch ti'n joio control I. Mae gen I control. Yeah. Dwi'n meddwl chdi spin y control. Yeah. Rwy eisiau gorffen Cyberpunk cyn I chwarae fe ddo. Be, control? Yeah. Actually, rwy gallu just stream o control, probably. Yeah. Ond rwy eisiau chwarae fe ar Ultroid, nid 1080, ond rwy methu stream o ar Ultroid. Wayfinder is out now in early access on PlayStation and PC. Yeah. So gather your friends and check it out. All right. Poen yn y penol. Yeah, mae wedi spoiler fi. Pryd rwy'n chwarae game I nawr ar y 1080 monitor fi, mae just popeth yn edrych mor fach a pixelated. Na, beth I si wneud, prynu Ultroid just ar gyfer y Cymraeg, a wedyn cael 1440p monitor normal I chwarae games. A wedyn ti'n casual yn sbio I dy chwith, a ti'n gweld monitor really drud ti wedi prynu beth i'n iwsio. A just casáu hyn. That's brilliant. That's brilliant. Just na hynna. Dwi'n sbio Ultroid na efo llwch na fo. And, yeah. Syniad da. Hwnna'n funny. Beth yw hwn? Oh my god, mwy o horror. Yeah. Cadw hwn. Oh, Jesus. Hwnna'n horrible. Dwi'n mynd y queue am gyfer dungeon mas 25 minutes. Mae'n eitha cool. Popular dungeon. Beth di enw hyn? N. N. The N word. Oh, ad infinitum? Oh. Okay, question for you, Troy. What would you get if you blended Tony Hawk's Pro Skater with a narrative-heavy roguelike? Cool. Probably end up with something really cool. Ding, ding, ding. Our friends at Ding, ding, ding. So here's a gameplay trailer Ding, for ding, Hell's ding. Gate. Ding, ding, ding. It's faint mor annoying yw hwnna. Ding, ding, ding. Dyna beth ni'n mynd I wneud o hyn ymlaen. Ding, ding, ding. Dwi bod yn Google Welsh accents in video games. Video random. Welsh gaming addict loses his accent talking to US gamers. Nah. This is Hell's Gate. No way, no, di gwyd I fi de. No way. Na. Dwi ddim yn gallu gweld hwnna chwaith. Luckily for you, your deck is a weapon, literally. All you need to do is skate towards enemies, get close, and mash the attack buttons to give them hell. With the perks you get from gear and stickers, you'll hit even harder, in style.
what you really want to be doing is skateboarding tricks to power up your attacks. Like a Benny. Mae game yma gyd lawr i'r soundtracks. Os nhw gyda crap soundtracks, fi ddim eisiau chwarae fe. Ond mae roguelite, so... So ti'n mynd like chwarae, marw, wedyn dechrau eto. Yeah. That's pretty cool. Yeah. Beth yw'r ti'n meddwl am y roguelite? Rwy'n fi'n dangos ti cwpl o dydd yn ôl, Morgan? Yeah, diddorol, yeah. Fi'n hoffi'r syniad. Fi'n hoffi'r art style a faint mae'r syml mae'n edrych, ond obviously anodd i meistroli. Yeah. Yeah. Mae'n hoffi game fel hwnna. Ti'n just like, neidio mewn chwarae fe, wedyn like... Mae just gyflym. Like, ti'n gallu cael 20-minute run yn efe. Yeah. Mae ddim yn like, ti'n ddim angen dedicated like 3 hour i bloody chwarae fe neu unrhyw beth. Na. O, ti'n gwybod eich monitor chi, Morgan? Yeah. Faint o inches ydy hwnna? Mae hwnna'n nice size, ydy e? Yeah, pa un, mae... 4K monitor, ti? Cyfrifiadur. Na i dweud nawr, un minute. How has this game not been made before? Get ready to shred your way through Vertheim as Hellskate is coming in. Ti'n gallu gweld fanna Clustog yn chwarae. We are closing in. Hwnna'n ar y siop. Os ydw i eisiau Hold un. on to your butts, folks, because before we wrap up, we've got some dinosaurs to show you. Oh, dinosaurs? This is Deathground. Ped. Oh, hyn edrych creepy. Hyn edrych fel, hwnna'n atgoffi o Alien. Deathground, hwnna'n edrych eitha cool. Yeah, 24. Mae'n 24 ydy e? Yeah. Oh wow, fi'n meddwl roedd e'n fwy na 24. No. Huh. Mae'r monitor fi yn... Monitor fi yn 24 hefyd, yr 1080 monitor. Ond ydych chi'n mynd 24 Morgan? Dim y llun yn styried yn yr Instagram. Pa llun styried? O, na, roedd hwnna ddim yn 24. Hwnna'n teledu arall. Yna'r un dos nesaf efo? Gael fi edrych ar llun... 27 inch gyda fi fe yma? Na, roedd yn un o bwys sy'n hwnna reit ar y chwyth. Yeah. We are definitely going out in spooky style. I'm already scared. Let's give the good people what they want. Dinosaur game hwnna'n edrych cool. Nice. Now, rwy'n meddwl cael like 1440 monitor i replace o'r 1080 fi. Dwi wedi cael y 1080p monitor hyn am like 10 blynedd. Mae gynnu fi... So, mae'r monitor fi di 27 inch 1440. MSI. 165 Hz. Nice. Roedd i mewn monitor fi, a dyn ar y dde mae gynnu fi in portrait mode. Mae gynnu fi hen 27 inch. Na, hen 24... Ba? Dwi'n gwybod. Ie, dwi'n y pobl os efo portrait monitor. Ie, 24 inch monitor arall. Fi'n defnyddio 4K TV that's massive. Beth yw size yr un? Ti di gweld? So mae gyda fi dau like 24 inch a wedyn massive TV fi'n gallu rhoi popeth ar. Dwi'n peth annoying yma fi, cos mae 50 inch TV, 4K TV fi, dwi'n eisiau watcha ffilms yma lle, literally to all of fi. Right. Ac yn lle ddim meddwl am set-up da, lle lle gael bod dim agos at ei gilydd. Mega desk. Dyma ti angen, mega desk. O, sy'n ffordd yn neud o. Ie, dwi'n sbio rownd yma mewn sy'n neud o. And also to all of the hardworking developers who built and oh my trailers god. partners at Gamescom
and the entire Future Game Show team behind the scenes who made this event possible. Ydyn ni'n gallu yn gyflym just edrych ar y fideo arall? Yeah. Oedd Emrys yn sôn am... Gamescom efo Jeff Keighley. Jeff Keighley. Ble mae hwnna? Bit, yeah. Wyt ti wedi rhoi link? Games... Na, I think that one. O, diolch. Opening Night Live Gamescom. At Gamescom 2023. Nailed it. Woo! Man, you talk words good. You talk words good. Hwnna'n brilliant. Me talk bad. Rwy barely gallu siarad Cymraeg ac rwy barely gallu siarad Saesneg hefyd. Dwi'n deall popeth ti'n dweud, Owain. Mae'n iawn. Yay! Dwi'n link yn y chat, da. Chat Discord ni. Yeah. Mae prisio yn para tan... Ydy hwnna'n dal rhannu ti, guys? Ar Discord? Yeah, mae'n, yeah. Ti eisiau skip o fe? Yeah, all my days. Yeah, 51 minutes, 55 seconds. Oh, na, nuts. Prisio di bod dim cyn hwnna. Okay. Go on. Our host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Jeff Keighley. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Ooh. Now, this right here is kind of like Cool, so y monitor rhatach ar overclockers 1440p yw AOC, well, in 27-inch. AOC 27-inch. 2560 by 1440. Oh, it's a VA panel. Ew! Hwna pam mae'n rhad te. Pam na VA? Yeah, pam na... Cer allan o fan hyn. IPS, dyma ni. Okay. Dim yn... No, on 1080. 1440, 75 hertz. Please join me in welcoming the Ti hwn y 75 one. Ti eisiau 120 these days. Come on. At least. At least, come on. At Yeah. least. My white TV 144. Mae ultra wide fi yn... Ond ti'n 80 ultra wide fi, ond mae'n 210 hertz. Wow. A gyfer y Cymraeg de, dreifio. Nice. Yeah, yeah, ti angen a hurt. Ti angen like a smooth. Ti angen a hurt. Amhwys. Yeah, it's Maybe all ti'n about just mynd in hurt, motion sickness or spine. Yeah, of course. Starfield, pawb. Nice. Starfield. Wyt ti wedi gweld y leaked gameplay? Mae'r gameplay yn hwn. Wedi gweld leaked gameplay ar Twitter. Mae'n edrych just like fel Skyrim in space. So, excellent. Mae pobl yn... Like, mae pobl edrych fel maen nhw mewn tai camps. It's like, Skyrim in space. Oh. A wedyn, Skyrim in space. Yeah! Yeah. Be o pobl yn disgwyl, ie? Camp. Mae'n like, yeah, mae'n gweithio. Mae'r formula Bethesda just gweithio. Yeah. Yeah, mae hwnna'n pwynt ti. Oh, VA panel. Hwna ddim ni'n dweud. VA panel. VA, okay, IPS. Dyma ra. Okay, oh god. Okay, a rhatach. 27-inch, 1440p IPS panel. 165 Hz. 270. Oh, mae'n drud, yn tu e. That sounds... Pa'n ydw hwnna? AOC. Ie, sy'n iawn. Y beth clywed am nhw, Flint? Right, rwy just wedi cael gaming, LGs.
Like, LG's oedd yw'r go-tos fi, really. Beth ydi, oes i? Fucking... Gyd rwy wedi erioed cael am computer monitors yw LG's. Oh, wow. LG ydi 75Hz fi. Ie. Hen sgrin fi, lle sy'n portrait rwan, a dyn MSI di main sgrin fi rwan. Ond AOC ydi ultra-wide fi. Nice. Dwi'n meddwl. Ie, na, mae'r ultra-wide fi'n LG. Mae fy LG cyntaf fi pryd rwy'n adeiladu cyfriadau'r cyntaf fi pryd rwy'n like 13. Roedd hwn yn LG... Triton? Triton? Trinitron? Na, Triton rwy'n efo i'n. Triton? Yeah, LG Triton, just 1080p little monitor. A wedyn, roedd y brawd fi'n torri hwnna. Gan roi like 12 volt power supply mewn i HDMI converter a ffrair y port. Spectacular. Roedd like smoke yn dod allan o fe. I was like, what the... Oh, god. Hwna di main monitor fi wan. Ooh. What beth ydi o'n? Yeah. Yr ail un oedd fy IPS Ravakachi 23 EA 63. A wedyn, yr ultra-wide fi yw'r even catchier LG 34 GK950F 34. Mae'r MSI yn edrych yn nice, though. Ai, dwi'n joio fo. God, nice. Oh. Not a catchy name. Di costio ti? Not a catchy name arall. How many monitors have stupid names? Like... Ti'n meddwl, oedd o'n ridiculous... Ti'n meddwl, oedd o... IPS, nice. Oedd o'n 2 centi da. Yeah, okay. Dwi'n meddwl. Dwi'n teg. Ella geisio ar... Bach o... Geisio ar offer o lle? Y tîm oedd geisio ar offer. Faint mor drum ydi e? Am be ydi o, surprisingly okay. Yeah. Oedd o'n mynd infernal o... Nath o'n sefyll allan i faint o drum oedd i fi, de. A dwi wedi tynnu off yr stand, a mae ar gyda fi thing bar i ddal monitor. Ie. So mae hwnna fel ffain, de. Nice. Ie, Lenovo. Wel, Lenovo. Ie, mae'r VA panel. Lenovo. Ie, mae'r 1080 monitor fi. Mae gen i fe ar y monitor arm. Ond mae'n vertical. Portrait mode. Yeah. So, remember, like, and I'm really light, like, monitor hwnna and, like, basically weigh on nothing. So, remember, os rwy'n Kylie Narc, mae angen bod yn ddim drum. Yeah. Todd Howard, eh? Dyma fe. Dyma'r bwy. Toddy! Oh, curved version o'n i fi lawr i 2019. Right, fi'n troi un fi I cyfeiriad gwahanol just I trio fe. Be'r rail screen? Un o screens fi'n troi vertical. Portrait, sorry. Yeah. Trio fe mas am ychydig, just I weld beth mae fel. Like, my Discord ar normal monitor now and edrych weird I fi. Yeah, fi. So fi cael ei ar y vertical. O, ie, rwy'n dyn fi fewn. Hwna... Gwylio, mae'n nice. Mae'r version un o dan fi, MSI G2722, 27 inch, 170Hz, IPS panel, 179, ne? Oh, wow. Ond dio ddim efo rapid IPS, de. Ond mae'n 1MS, de. A mae efo AMD FreeSync yn efo. Ydy hwn yn y MSI 27 Pro MP27 3QP? Hwn yn yr un rhatach IPS. Version o dan I fi di hwnna. Yeah. Mae hwnna efo hurt, ond mae'n mwy newydd na fi. Yeah. And I know everyone here is very excited to So mae efo'r...
Like, am secondary monitor, rwyf ddim really angen lots o hurt, especially pryd dwi'n streamo. Ie, paid a sbio ar un video eraill chdi, cos 1080p dio. Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater. Ond yn curved, o'ch yn fus yna fan. Speakers. Pam ydyn nhw'n bother a'n rhoi speakers mewn monitors? Like, what's the point? Mae just e-waste. And then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on an adventure. Starfield yn edrych mor da. Mae methu aros. Edrych ymlaen efo crasio achos sef fi. Dwi wedi bod yn y queue mlaen ys 42 minutes. 42? Oh my days. I see a lot of things on the internet. I don't know. Gafon ni hot chocolate yn mynd. Hwna'n rough. The thing is, I think you could literally create, whoever you want, and then enroll yourself into this BRB. adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA meets searching for these artifacts. No bloody way. Fi'n definitely sure. Ond fi'n falch bod chi'n joio fe, a dyna sy'n neud bywyd mor diddorol yw amrywiaeth, okay? So... Cyn diwedd y flwyddyn, pa gêm ti really eisiau chwarae? Well, to be honest... newydd. Rhywbeth sydd bod ar reidar chdi ys dipyn. Dwi'n bod just a gêm yn hen. Okay, well... Rhywbeth sydd dwi eisiau chwarae hwn. Dwi'n bod ar meddwl fi ers hyn a hyn amser dwi eisiau chwarae fo. It's awesome yn byd. Yeah, fi really eisiau set o lan yr holl gun games I gweithio'n llyfn heb fuss. So, mae yna time crises a stuff fi angen sortio. Mae yna Scarlet Dawn, House of the Dead sydd mewn arcades, ond mae yna ffordd o gael e I gweithio. So, mae couple of stuff fel yna, ond... yeah, fi'n credu... Does there ddim stuff newydd fi'n fel, oh my god. Oh, actually, fi'n dweud hynny, fi eisiau rhoi Sonic Superstars a new Mario 4-player siawns. Oh, yeah. A fi really'n croesi bysedd, so bod nhw'n debyg I Rayman Origins neu Rayman Legends, achos fi'n hoffi'r format yna. So, yeah, a dau yna. Ti'n fawr Mario Kart 8? Yeah. Da ni'n stream. Mae'r DLC pack newydd yn allan hwnna. So, dwi'n meddwl... Mario Kart Deluxe, ie? Ie. Ie. Nes I brynu'r DLC reit yn cychwyn. So, dwi'n meddwl yn person sy'n angen y DLC. Oh, cool. Dwi'n meddwl. Byddai'n good. Hwna neu Garfield Kart. Ddim Steam Garfield eto. Oh my god. Garfield Kart, mor dda. Dwi eisiau gwneud prop... Hwna fydd Christmas stream fi, dwi'n meddwl. Ti'n cael lot o bobl chwarae Garfield karting. League system iawn. Fi'n credu mae Christmas stream fel grŵp, o'n i'n mynd I ddweud how Little Nightmares oedd hwnna. Bydde Pummel Party, bydd hwnna'n good Christmassy game. Ni gyd, achos mae'n proper fel board game style yn do it. Yeah. It's really great to be back. Dim tabletop simulator. Oh, no way. No way. Bydd hwnna'n stream mewn person neu ar-line, ti'n meddwl? Wel, gallu bod ar-line, achos... Mae dibynnu... Yeah, I don't know. Mae'n gweithio? Either way. A doi, yeah. Chi'n angen neud rhyw fatha... Os da chi'n yn person efo fi neu ddim efo fi. Fatha, yn lle cael 4-player co-op, just fatha video game Olympics. Yeah. Lle da chi dewis y 4 gêm wahanol. Yeah. A go bod yw'r best gamer. Yeah. Fatha, dewis un gêm, high score mwyaf yn y gêm yna. Wedyn fatha... Oh, beth am Minecraft Olympics map? Like a classic Olympic maps mewn Minecraft. Ble mae like 9 neu 10 stages, a ti angen like, mynd o stage I stage, gwneud parkour neu... Oh dear, na'n... Bydd hwnna'n un da, online, ti Emrys, no, Iestyn, Josh arall,
whoever. But, yeah. Oh, come on, wnes i gweld ti yn gwneud Minecraft parkour fe. No. Ti wedi gweld fi mewn Humans Fall Flat yn trio wneud parkour. Ti'n gwneud mewn Minecraft yn neidio? Dwi'n angen defnyddio like a breichiau. Oh no, paid. Ond nes i joio ein stream y dyrnod o blaen pan o'n i'n ffeindio fel console sydd ddim yn cael ei chwarae lot. A trio lot o gemau gwahanol, nes i joio hwnna. Roedd hwnna'n stream really hwyl. Falle gallwn ni neud PC Engine next. PC Engine? Oh, yeah. Na reid curated list i chdi. Oh, nice, okay. Diolch am dilyn summer. Dwi'n bod yn chwarae a darllen lot amdan y PC Engine. PC Engine. Mae na killer games yn hwnna. Awesome. So, PC Engine falle nesa. Ond fi kind of eisiau cael y gun game night eto. Cos ni'n cael hwyl yn chwarae nhw. Fel in person, ond na, y doi yna. Fel opsiynau, anyway. O, dwi'n y dungeon, hygge. Dwi'n y dungeon. Diolch am dilyn. O, apparently, mae hwn ydy... Hwn sydd allan y Gamescom gora. Really? Os boi o gwyneb mwnci di hwn. Hwn di'r un sut mae pob yn mwy anticipatio. Edrych yn cool. O, na, dwi'n weid yma, ie. Mae heb gyda sy'n pen dy fe? Na, mi fydd na rhywun. Jesus Christ. Oh, Monkey, yeah. Monkey King. Ydy yn Monkey King? Ie. Dwi'n meddwl, mae'n mwy fatha hwn yn Elden Ring killer. Right. Mae'r cymeriad... Fy main cymeriad yn dangos, yn atgoffa fi o Monkey. Monkey Magic, cofio'r sioe? Monkey Magic! Monkey Magic! Monkey Magic! Ti'n cofio hwnna? Nes i ddim gwylio. Sorry, na. Hwnna reruns, like in the early 2000s. Dych chi gweld y Takeshi's Castle newydd? Yeah. Mae fi'n gwylio'r fideo ti'n rhoi yn y chat. Mor da. One off ydi o, mae'n ddim mwy, dwi'n meddwl. Oh, cool. Boss one on. Yn angen bod. Ydy hyn? Be ydy hyn cael ei galw? Monkey rhywbeth dwi'n meddwl ydi o. Mae'n monkey. Ydy hyn actually monkey? Mae'n cael y tail! Mae'n y monkey. Wait, we're angen rewind to fe, gweld y headpiece fe, nawr. Mae'n reit poblogaidd, Monkey King reit poblogaidd yn Japan. As in, story Chinese ydi o. Ger fi rewind o hwnna. Yeah, mae'n Netflix, mae'n Netflix ffilm newydd dod ar Netflix animation, Monkey King. Ble mae'n dangos fe? Ie, hwnna'n edrych kind of fel y peth ar y pen fe. Mae'n kind of yn edrych fel... Y sioe hyn? A Coldplay fideo. Ydy neb wedi gweld hyn o flaen? Na. Roedd hyn yn Friday night gwylio. Pryd roedd fi a fy brawd yn bach. Roedd ni'n cael Chinese a gwylio monkey. Appropriate, yeah. Yeah. Mae Dragon Ball Z... Mae Dragon Ball... gynta yn based off Monkey King. Ydy e? Yndi. Ydy hyn? Oh yeah, mae'n based... It's a Japanese television drama based on the 16th century Chinese novel Journey to the West. Yeah, basically, mae Journey to the West yn perfect example o storytelling Journey of the Hero, yeah? 7 steps of Journey of the Hero. Basically, mae bob dim adventure yn just variation o Journey for the West.
Oh, fi'n siŵr ti di dangos ni y YouTube video yma fel 4 gwaith dros y 5 mlynedd diwethaf. Fi'n eitha sicr. I'm sure it comes to a point pam ti fel, ti di gweld monkey? A ni fel na, ond bob tro ti'n dangos ti hwn. So fi'n gwybod beth sy'n digwydd. Probably wedi gweld hyn. Probably wedi dangos ti yn o blaen. Mae hwn fel 100% nostalgia ti, Owain. Yeah, mae'n carry monkey. Mae'n definitely un cymeriad. Dyna beth dwedodd Michael Jackson, so, mae'n carry monkey hefyd. So, just bod yn ofalus dweud dwi'n carry monkey. By pobl gallu camdeall. Monkey! Hwna yw'r funniest monkey, y character oedd Northerner yna, a Tetley T. Oh, yeah. Oh, PG Tips. Johnny Vegas. Yeah, PG Tips, yeah. Monkey. PG Tips. PG Tips are awful. Yndi. Mae hwnna'n edrych yn gross. Yeah, like PG Tips definitely lower tier teabag. Yorkshire Gold dwi'n yfod yn tyma. Yeah. Rwy'n Welsh brewer yn Bryn Cael. Ooh. Fi'n cael beth bynnag mae fy ngwraig yn prynu fi o Aldi's, so sy'n hyd yn oed yn gwybod beth yw e. Edrych Doom Clone, yeah! Gotta say, mae... Killing Floor. Never mind. Killing Floor 3. Mae pobl sy'n chwarae Killing Floor 3 yn blinking lyfio Killing Floor 3 yndi. I don't know. Right, wedi chwarae Killing Floor 2. Mae Killing Floor yn weird. Mae pobl sy'n actually chwarae game na'n lyfio ond sy'n neb arall yn. Right, okay. Mae'n teimlo fel rwy wedi chwarae Killing Floor 2, ond... Oh, I'm sure. Oedd y joc yn blynyddoedd a hwnna oedd y game, oedd chdi wastad gallu cael o'r Humble Bundle. Yeah, mae gen i Killing Floor Beta ar y Steam list fi. And Age of Empire kind of game. Oh. Anno, di hwn. Ydy hyn Anno? Hwna di o. Accelerate your play. Mae gall bod yn unrhyw beth. Age of Empires. Yeah. Total War. Sef. Total War. Anno. Mae'n edrych fel real-time strategy. Rwy'n carry game fel hyn. Empires, Dawn of the Modern Era. Rwy'n hwnna yn y... Mae easily gan fi like dros 1,000 o hours mewn Empires, Dawn of the Modern Era. Not Modern Age. Rwy'n fi just chwarae hwnna. Hwnna'n like a Windows XP game. Yeah. Pryd wy'n fi'n fach. Love that game. Age of Empires 4. Oh, mae'n available now. Game Pass, really? Yndi, hwnna ys di. Rwy'n agor yn Game Pass. Si'n mynd joio fo. One na 2 dwi'n chwarae flat out. 3 a 4, no thank you. An award-winning game on PC is now available on Xbox consoles today. Wait, wait, Age of Empires wedi dod allan a couple of blynyddoedd off yn ôl, Age of Empires 4 blwyddyn dwytha. Blwyddyn dwytha, alright. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom. Age of Empires 4 Anniversary Edition. Yeah. Nice. Mae game newydd nhw yn ddechrau dda. 84 gigs! Oh! Wow. 84 gigabytes. Mae Starfield yn 140 gig. Oh! Does gen i 140 gig. Actually, no, I lie. Mae gen i 500. Drive F, Drive F. Zach, yep. I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Na, full HD. O'n i just yn edrych ar y link MSI o ti just wedi, ti di download cyn. Yeah. Full HD, like, wow. Whoa, HD? What a great crowd. Whoa now. Hold on, insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like, that blew my mind, and so
we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is Maybe. coming up in just a second. Maybe. Moments away. Okay, well, let's Come on, man. roll it back, though, because I want to talk about this IP. Oh my God, vad passar It's den really då? a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? Ar Xbox I was always a fan of app, when dwi'n play, when dwi'n install, when my play button ar bwysau. Based Starfield. Na, Age of Empires 4. Yeah, yndi. Pam oes that play button? Just install it, gynta. Rwy heb install fo. Just blew my mind, and I really loved Streaming it live, streaming the game. Ti'n gallu trwy browser? Dim byd yn digwydd os rwy'n gwasgu play. Ah. Literally dim byd yn digwydd, okay, cool. I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast, and I know Anthony Hopkins. Oh, 9% ar ôl yn gyd yn wypio allan. No. And it's an insane ensemble, and of course, Sophia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass. Pam yw fi'n install o Naraka Blade Point? Yeah, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films. Robbie, os ti'n effio fyny install ar Xbox Game Pass, neith Xbox Game Pass ddim licio'r... Byddai byth install o. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place like right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to like pick your rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, yeah, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. Hey, ma' na fideos o 2 mlynedd nôl ni heb uploadio. Yeah. Angen upload nhw like Roy from the vault neu rhywbeth. Yeah, o'r archif. Ond yn syni da, os ti'n rhoi o'r archif neu rhywbeth. Yeah, o'r archif, yeah. Yeah, so mae pobl ddim yn meddwl, oh my god, beth chi'n siarad am. Yeah, nhw di like de-ageio. Yeah, fi'n teimlo fel fi'n 10 mlynedd yn henach yn fy like, golwg. Yes, Andy, pan ti'n mynd I YouTube channel chi, da chi di pinio'r vlog lle ydych chi'n dangos beth ydych chi'n defnyddio. Oh, yeah. Oh, that's 6 years yn ôl. Oh, di hwnna'n dal pin, dydi e? Ynddi. Oh, gana fi'n newid hwnna. Sut fi'n newid hwnna? Na, hwnna ti isio. Na, rwy'n meddwl newid e i'r... Na, gyd i hwnna'n action dio. Just un efo Morgan mynd, ni yw yn chwarae. Hwnna dio, sorry. O na, mae'n uchaf bwyntio e. O, newid o. Na, uchaf bwyntio e'n pinned. I fi. O, lle fi sy'n lle. Customize channel. Oh na, ti'n gallu pin o... Oh yeah. Channel trailer for people who haven't subscribed. Uchaf bwyntio. Featured video for returning subscribers. Beth yw offer yn chwarae. Set up to Oh no. Right, mae Ydy hynna Anthony Hopkins, voiceover? Hyn yn voiceover at Sir Anthony Hopkins. Yeah, so them. What do you think they want? I found her. I'm on film. 15 film? I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. 50 him. There is a price to pay for your defiance. Shh, one moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us.
king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. Side the boss, ma. Pwy ti'n amla? Ifrit a Garuda. Dwi'n gwybod yn golygu dim byd i chi. O ie, na gei. Yn cofio fe. Yn yr Eden's Gate. Oh no! Siw le hwnna. Ffilm hyn edrych class. Who among you is willing to die for what you believe? Oh, sut dim one shot to fi? Rebel Moon. Oh, eisiau hwnna gyda. That's just really cool. Part 1, Child of Fire. Oh my god. It's not part 3 hefyd. Nah, just part 2. Okay. That's just really cool. Okay, so... Yeah. Beth yw offer, set up to yw'r featured video am returning subscribers. That looks insane. I cannot wait to play that game. Just fi newid ei rhywbeth arall. Na, gan. Dwi'n licio pan mae Morgan yn dweud ni yn chwarae fo'n rhwng dywyll. Hwn yn yr uchaf bwyntio'r fideo. Na, mae gennych chi'n lle yn esbonio... Ie, hwnna ar Twitch ydy e. Hwnna ar Twitch ydy e. O, Twitch, di hwnna? Twitch yw hwnna. Pob Twitch ar Twitch ni. Hwnna ar YouTube hefyd. Ydy e? Yeah. Mae'r channel trailer I pobl sydd ddim subscribed. So mae'n dangos hwnna ar y front page o'r channel. Y fideo uchaf bwyntiau. Ond os ti'n subscribed a ti'n mynd i'r home page o'r channel, mae'n dangos ti accept to it. Okay. Dwi'n meddwl chi ddangos yr Morgan yn llnau y SNES controller fideo. Morgan, beth? Ti'n gwybod fideo na? Mae'n cynnau SNES controller. Ydy, mae'n ffind y SNES controller yn shed. Glanhau. Mae'n cynnau SNES controller. It's like, ah! Sorry, dwi'n mewn high-end level dungeon yma, tra'n siarad efo chi. Right. Oh, come on. Oh, yeah, rwy'n gwybod y fideo. Wyt ti'n ffeindio yn shed, leif ti? Yeah. Well, barn. Yeah, shed, something, yeah, shed. Right, fi'n mynd I neud un o... Ti oedd podcast trafod retro. Yeah. Emrys. Fi'n mynd I roi hwnna'n public nawr, okay? Wait, roi thumbnail I fe. Hang on, bagger. Ti angen roi thumbnail I fe. Ti angen trim fe lawr ac roi y video things ar end. Os does dim thumbnail... Okay, na ddim. Mae gan ti di joinio fi... Sorry. Yn y job I chdi yn... Sorry. Anfon fi link I... Pa un... Beth ti'r title un hwnna? Fi di newid I trafod retro... wait a sec. Fi di mynd mas o fe achos ti di roi styr I fi. Wait a sec. Gael fi edrych arno fe. Wait a sec. YouTube Studio. Okay. Yes! Cool. Mae'r just... Ti angen roi description. Sorry, dwi'n neud o. Content. Right. A mae angen bod mewn playlist hefyd. Right, bi fi'n gwneud y... Ti'n gallu neud I ni? Diolch. Mae pobl blin yn dungeon yma. Okay, done. Dim mor blin a Owain fi'n suggestions hurt me. You what? No! Na! Mae angen bod standard. Yeah, sorry. Sorry, Owain. Hefyd ni angen roi obviously, cerddoriaeth, copyright stuff hefyd. Okay. Ti di trio defnyddio'r beta sound remover ar YouTube? Na. Fe eitho just sa'n cael gwared o copyright music a gadael y siarad dros do. Oh. Dim yn real yn gweithio. A mae'n cymryd lot mynd amser I wneud. Da, heb off rhan hwnna. Heb bron yn trio fe. Owain, ti angen cymryd approach fi. No editing. Raw. Raw streams, straight ar. Efo 10 minutes countdown efo dim. Yr unig peth efo 10 minute countdown, Chris. Ydy. Da, ti angen cut allan o bloody countdown. A beth sy'n anodd hwnna di, os ti'n cytaf allan wedyn de, mae... Pan mae o... Neith o effio fyny, lle mae'n dod fyny...
yn y list. Ydy e? Yndi, cos mae'n teimlo fatha fideo newydd. Oh, I see what you're saying, yeah, os ti'n neud ar ôl. Yeah. Ydy e? Mae heb newid dyddiadau ar fideos ni. Ydy ddim? Okay. Okay, look, lle. Eich eich fi dweud neu fi fy hun i sberi fynd eitha. Right, pryd wyt ti'n actually o'r archif 2021 let's ffeindio. PD3, diwn. Efo Ice Tea, Ice Cube. Ice Baby. Ah, I see you on the other side. Fi'n edrych ymlaen at hwn. A nes I joio sesiwn ni Payday 2 y diwrnod o blaen. Oh, oedd yn good. Yeah, rhyfyn lot o oil. Yeah. Oh, gyda fucking un dungeon ar ôl. What? Oh man, beth oedd y title o'r fideo hyn cyn rwyt ti'n newid e? Oh, sorry. Podcast Retro. Podcast Retro. What? Spencer Head I fi dyna? 2 mlynedd yn ôl. Oh, yeah. Oh, Crampiau yn dweud, this is actually just a normal day job in America. Payday 3. I love it. Da iawn, Crampiau. Dyma fe, rwyt ti'n ffrydio hwnna 24 for the 2nd, 2021. There you go. Oh, Ubisoft, rhaid bod yn Assassin's Creed. Yndi. Assassin's Creed Jade, yeah. Ah, okay. Dwi'n mynd o hen fideos, chi. Yeah, mae 'na dal loads ni ddim di roi lan eto. EGX 2017. I know. Mad. Pam di EGX 2022 ddim yn fama? Pam da chi'n dweud hwnna yn fama? Dwi'n gwybod. Ni heb really ffilmio unrhyw beth. Na. Dyma into chi efo Team 17. Rwyf ni yn ffilmio... Oh, don't now. Yn yr arcade ar ôl, ond... Yeah. Nid ni ddim roi mewn I fideo eto, na. Yeah. Falle bydd hwn yn archif fideo. Archif, ai. Archif, o'r archif. Ond yn chwarae Platinum, de, fatha yn games PS1. Yeah. Right, rwy'n mynd I creu thumbnail am yr archive videos. Diolch. Yeah, Emrys, mae 'na unlisted video fi, adeiladu cadar newydd Vincento. Oh, yeah, come hwnna. Good stream. Yeah, hwnna, yeah. December the 6th, 2020, oh my God. Yeah. Alright, Morgan, ti angen mynd trwy'r fideos rhaid? Creu list o'r archive videos. A wedyn roi fi fe, a wedyn bydd fi'n cael nhw'n scheduled. Fydd o'n funny. Yeah, okay. Fydd o'n funny. Dwi'n siŵr na di's cael yn gaeaf, mae hwnna'n un arall, obvious. Sorry, with the 38 o videos dwi'n siŵr. Totally reliable delivery service. Ti'n rhaid a disaster. We're a stream of a disaster. Oedd o'n awful, So crap. Our co-host tonight for ONL, please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Oh, yes, di chwarae Donkey Kong Country 2, do. Thank you, Jeff. Yeah. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all... So, dwi'n mynd gweld yn byd right here at Leisure Lari yma. Na, mae hwnna'n bach yn sioc, really, ydy. How do you Finland? Join us in Cologne this year. Don't worry, you never have to miss any of the events. Level olaf Lion King Mega Drive. Oh my God, the level yn awful. Lion King Mega Drive. Ti'n gwybod ffairs wsos neu dau yna? PTSD o hwnna, yeah. Oh my God. Ond you know what? Ath o ddau yn neud o ddo, dwi'n falch. Yeah.
Premier Alex Kidd in Miracle World yn Gymraeg. Hwna'n... This Friday at 3 Oh, ie. Oedd hwnna'n good, nes i joio hwnna. I think chwarae hwnna, ti'n do? Yeah. Rediad cyflawn Aladdin. Yeah. Those are the days. Yeah, oh god. Oh, pwys ti chwarae Toy Story. A Toy Story, Efo first person bit. Yeah. Oh my god, gyda'r bloody mynd ar... by IGN. The claw, the aliens mewn i'r thing. Oh my god, yeah. By using the hashtag Gamescom 2023 online. Noson chill efo Tabletop Simulator. More announcements from the Oedd e ddim yn chill o gwbl. in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show. Tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much and back to you. Oh, stream, yeah. A mammoth stream. That's Owain have wneud streams really here. Yeah. Now I'm joined by the one and Di'r only Dewid o. Hwna, Oh, yeah. Oedd ni? Do, nath i chwarae Hunt Showdown na. Oh, yeah. Warzone 2, do. Nice, yeah. A Fall Guys. Oh, yeah, if hwnna'n am Dathlu Twitch Cymru, either? Yeah. 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 Hey, Emrys, cofio Blade Runner, a oedd e just yn llais fi, ddim llais ti, so ni swnio fel maniac. Fel maniac. Yeah. Oh, hwnna, yeah. Blade Runner. Dwi'n cofio hwnna. Ti'n mynd like whole stream heb... Do, stream cover. Stream cover, de. Oedd neb dyn yn chat. O pobl sy'n meddwl fod o'n colli'r plot. Yeah, oedd pobl yn siarad yn y chat hefyd. Yeah, fi siŵr oedd e. I swear to God. It's horrible, horrible. Dwi'n mynd o'n i'n distaw, ond he's muted. Yeah, muted, it's worse. Oh my God. Oh my God. Pummel Party gyda'r crew. Wario Land ar y Game Boy. Yeah, good game. Yeah. Mae lots of good ones fan hyn. Fi just angen dan fy nhw i Owain i wneud thumbnail decent. Mae ffeindio trysor yn y shed ddim efo thumbnail gyda llaw. Yeah, beth ti'n mynd i roi fel treasure chest neu be? Rwy'n meddwl un hwnna ddim yn angen thumbnail ydi e. Ydy. Ti'n like just siarad. Actually, mynd nôl lan i ffarm o gan cymryd llun o'r shed. Yeah, just shed, yeah. Mostly I'll be eating cabbage. Ti wedi gweld hwnna, the fashion. Be dwi'n joio yn hwnna di, ti'n mynd... Ti'n mynd actually ffilmio yn llnau... Ti'n ffilmio gwynaf chdi, a chdi'n llnau y stance controller am hir. A hana ffordd dwa ti'n twigio, o na, dwi'n mynd dangos y controller. A ti'n symud y camera. Brilliant. Yeah, live and learn, yeah. So beth ti'n job da efo de? Yeah. Ooh, Tekken 8, dwi'n chymryd am Tekken 8 da. Oh gosh. Let's go. Oh my god, say YnChwarae yn YouTube. Mae Cymraeg gamad yn dyfynu. No! What? What? Da chi'n mynd o fynd o gwbl? Disgusting. Sut mae hwnna hyd yn oed yn gweithio? Triggered. Hwnna ddim yn... Yeah. Game like gamma nhw'n... What di pobl mas ni Cymraeg? Beth? Cyn nhw allan o fan hyn. I know. Sut mae hwnna'n gweithio, like... What's done is done. Beth yn y byd? 1 year ago. Ni'n gwell na game like gamma. Can. 1 year ago. Mae'n dia. Nah, game like gamma, alright. Na, dy ddim. Rwy'n trio bod yn neis. Na. Flash in the pan. Ta be?
Am ar hyd, dyna Emrys a Owain chwarae, am ar hyd, dim y camera, flash in the pan. Dyna gyd i gallu dweud. Often imitated, never perfected. Wyt ti'n chwilio efo YnChwarae efo space rhwng y yn? Ynddo. Rwy heb roi hwnna mewn y tags. Rwy angen update o'r tags. O, ti definitely angen, o. O, ie, gyda fi syniadau am tags dwi'n siarad dros efo chi off-stream. Wyt ti'n gallu update o'r tags, like, globally ar pob fideo? O, ie. Oeddech chi o blaen, dwi'n meddwl ti'n gallu fan. Because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave Shelley, I love it. I'm passion to siarad gyda. Geogysa! Met Geogysa di thing fi. Modern Warfare 3 this year. Fi sy'n copio be ni'n neud. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. Ein diwrnod watgof yn yr arcade. With new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. Open world zombies? This is our largest zombies offering ever, and for the first time. Call of Duty down in zombies, no. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty. Rwy'n fi'n hoffi zombies mewn Black Ops 1. Like, Black Ops 1... Well, obviously World at War. Yeah. Black Ops 1. A wedyn, Black Ops 2, hwnna ble rwy'n dechrau mynd downhill. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot Oedd Black Ops 2 efo Transit? And Sledgehammer Games is so excited to work with Transit, roedd hwnna'n ble rwy'n dechrau mynd downhill I fi. answer some of those questions. Mae'n a let's play efo yma iawn. Astro Playroom iawn. Penod 1 iawn. 5 munud. There you go, Penod 2. Here we go. 4 munud. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink. Oh my god. Rwy'n cario pryd mae 141 has anything to say about Google Images yn gweld, oh yeah, hwnna'n transparent image. Na, mae just cael checkerboard background. Oh, yes. Fi'n gysau hwnna. Yn toedio fel hwn. Dwi'n lyfio memes amdan hwnna. So Call of Duty is known for epic cinematic stories. I'm down a rabbit hole ar YouTube channel ma. We're introducing a new innovation. Big game like Gamma. It's going to allow players to interact with that story. Ydy unrhyw wedi, like, siarad i'r pobl o game like Gamma? Open combat missions are... Hey, fi'n hoffi Alex Humphries, by the way. Fi'n fan mawr o hi, achos mi wastad wedi bod yn gefnogol. Yeah, Alex Humphries yn lovely. A mae let's play 3 munud i Astro Playroom wedi da. Yeah, exactly. So, sneb yn gallu... Pawb arall is on limits, mae hi off limits, okay? Da i fideo sgwni. Well, that's fine then, that's fine. Pwy sy'n redeg game like Gamma? Neb, ond... Neb. Dwi'n mysio dweud, dwi'n mysio... Na. Off-stream chats. Hwna'n off-stream chats hwnna. Okay. Fi a Emrys ni'n cael oriau o off-stream chats am stuff hwn. A dwi ddim yn addas o cymryd stream. Okay. O, dwi wedi cael mwy o gwybodaeth ystod yn y fawr. Rwy'n mynd I just, like, ddim gofyn ta. Na, pa'i gofyn. This is a sneak peek of the very Sbio ymlaen. Sbio ymlaen. Yw'r dyfodol. Yr unig peth dyfodol di YnChwarae a Emrys Hobo collabs. Ond hynna sy'n yna. Yeah. A dol badan weithiau pwy mynd teimlo fel. Yeah. Yeah, actually, rwy'n mynd I roi window capture o GIMP, just so pobl gallu gweld a thumbnail rwy'n gweithio ar. Oh, cool, yeah. Just mewn y coronel. Hwna'n syniad da. Look at this. Swy'n gallu reid stream o Final Fantasy 14 I reid y gongol fysa. Swy'n gwybod. Helo. Dyma ni. Gweithio ar y thumbnail. Rwy'n meddwl cael, like, vault theme. Yeah. O'r archif, love it. Yeah. Sut bydd hyn yn edrych? Brush canal. O, ti'n meddwl intro chdi fod, iawn? Ydy, ni yn lladd y boen am y masg yn Fortnite, a ti'n pigo'r cardyn i fyny. Oedden, ti'n mynd i'r sef, agor o, a fel mae sef yn agor, ti'n green screen o fanna, a mae'n agor allan i'r episod. Oh yeah, o'r archif. Yeah, do that please. Do that please. Thank you. Gold, hwnna'n air, yeah, da iawn.
Love it. Hwna'n eitha cool though, gallu gweld ti'n gweithio arno fe hefyd. Ni yw'r king o multitasking fan hyn. Oh yeah. Wel, does dim diddordeb dy fi mewn Call of Duty Modern Warfare 3, so fi kind of just... Mae well da fi gwylio ti'n neud yr editing. Dwi'n gyda fi. Dwi'n actually gyda fi. Dwi'n fod o. Do'n si rili fewn hwnna am to hanner blwyddyn, yn just offer. Oh, cos oedd o'n llawn bots. Yeah, we're just like bots and stuff. Yeah. We're just mynd eitha... Yr un rheswm pan dwi'n chwarae Overwatch 2 fyd. Overwatch 2 yn boring yn single player. O, oedd o'n gyda fyd. Sale in the Blizzard store. £2 off. Right, we're angen trio ffeindio frame ble y dau o ti'n gwenu nawr. Ar y... Oedd na un o'r suggested thumbnails yn y channel content, ond fi ddim yn gwybod os oes ffordd i ti... Yeah. Ydw fi gallu cael open a new tab? I know, it's all hot chocolate. Yeah, pai ffoi ni. Open image new tab, ydw fi gallu cael... Mae'n really fach, like the quality yn eitha... It's got fach. Yeah, but na, ti ddim eisiau neud hwnna, na. Gael fi just trio fe, blow fe lan. Oh, hwnna'n pixelated. Okay, mae'r frame hwnna'n disgusting. Mae eisiau kind of like rhyw fath o like, mae'n edrych fel vault door, kind of. Yeah. Sut fi gallu cael hi'n edrych yn decent. Yeah, mae'n tricky. Yeah. Keypad? No. No. Gaf fi gwneud gradient arall. Mae'n syniad da, just, like, mae'n diddorol gweld ti in action yn neud y thumbnails. A fi lot o pobl a diddordeb mewn fel gimp a, you know, achos technegau fel Photoshop a stuff, mae'n lot o... Yeah, yn gwybod ti defnyddio gimps, a mae'n... Ond rhan fath o syniad yw e am editing. Yeah. Mae'n freeware sy'n awesome. Yeah, gonna pam rydyn o fi fe. Out of my sleeve. Am ddim. Can we duplicate hwnna, just so rwy'n gallu mess up round efo fe. Descending stairwell, south side. Beth, Nods off. Be advised. Well, it's a good call to call chocolates one, you know. Yeah. Looks like a prisoner transfer. Cadbury's. Oh, lovely. Oh. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo 6. Charlie, good to go. Roger. Fire in the Oh, na, di hwnna'n... 3, 2, 1. Execute. Hwnna'n feathered. Are you game yma? Dal Modern Warfare 3. Yeah. Oh my god. Dal Modern Warfare. Ah, neidyn, 2, dwi'n fod yn chwarae lle. Yeah? Hey, ti di gweld y Netflix series na, Painkiller? No. Oh, mae'n really, really good. Really good. Mae fe am y stori am oxytocin. Yeah. Oxycontin, sorry, Oxycontin. Oxycontin, mae'n really, really good. Fe am sut oedd lot o pobl yn caethu Oxycontin, sy'n basically heroin wrapped in a tablet fel painkiller. Cool. A just sut oedd y cwmni yma, Heddiw, di twyllo lot o bobl i cael e trwy like past fel saff, a oedd e'n really addictive a oedd lot o pobl yn abuse
abuse of her. Yeah. All teams, let's roll front down. Bravo, pull the plug. I wonder how I'm not fat now. That was me. Oh, I'm bald. Okay. Roger. Zombies. Zombies, yeah. Pretty sure. Nah, mine's safely prisoners, man, prison. Whoa. Yeah. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55. Nope. No, like Agar, prison cells where they're just light on the land. Wel, ydych chi'n cael get together cyn cwpan y byd chbi? Rugby 23, yeah. John Alumo, John Alumo. Oh, John Alumo. Bydd John Alumo yn da, actually, yeah. Yeah. Bydd yna mwy streamable, yeah. Ti o beth, pan o'n i'n siarad cyn, o'n i'n meddwl, faint mor hir yw e nes bod fi'n... Na, ti'n gallu defnyddio retro arc o'i ti chwarae PS1 games a streamer nhw. O'n i jyst yn meddwl... Pob tro fi'n gweld yr digital mods ma sy'n cael ei wneud ar PS1 a PS2, mae rhan o fi fel, mae dy fi proper hard disk collection massive, byddwn ni'n gallu kind of defnyddio, but then mae rhan o ymenydd fi'n fel, hwnna'n hollol illogical yn y byd yma, gyda scratch discs. Fi ddim hyd yn oed yn gwybod os mae'r discs yn mynd i gweithio, os o'n nhw yn ar y modded thing ma. A ti gallu cael popeth trwy RetroArch, wyt ti? Yeah. So it is a bit silly. But, yeah. Dwi eisiau modio PS1 fi i tynnu'r disgau allan ar ein SD card o. Oh, yeah. Mae'n stryd o. Ydy e'n anodd? Ryd. Dwi'n meddwl o gwbl. Na? Mae'n un ribbon cable, dio. No way. Mae'n drud i wneud, A mae pobl, ie, mae'r thing yn un yn drud. Ti'n gwneud o'r Dreamcast hefyd. Just mae'r part yn drud, ond maen nhw'n 3D printio thing yn y CD be ddim. Pam ti'n dweud drud, pa fath o arian ti'n sôn hon? Pants, drosodd. Oh, really? Terra Onion, dyn nhw. Okay. Alright. Mae fi bach mwy o bres a dwi bach mwy pissed adra allan ai. Yn lle eBay, chi jyst yn mynd i mynd syth i website nhw. Efo PS1 games, mae'r emulation mor dda. Yeah. Dwi'n bothered rhywor amdan. Na. O hefyd, allai emulator allai emulator hardware perfect ar yr Mister. Wrth gwrs. PS1. Wrth gwrs. Yna rhywun yn gweithio ar N64 am. Waw. A mae Saturn yn dod ymlaen. Oh, okay. Ond y gwir ydi, dos o ddim lot o games da Saturn. Na. Dim yma. Ac 2 diwn. Ia. Fi ddim yn gwybod. Regardless of which portal variety you favor. Na. Realm cards will be necessary. O, dych chi'n stream John Alumo da. Ie, bydd hwnna'n werth wneud, falle stream mis diwedd... Wel, diwedd mis yma ni'n mynd i cael y get-together nesa. Ar dydd Gwener diwedd mis yma. So bydd hwnna dal yng nghanol y cwpan y byd, bydd e? So bydd hwnna'n good, cool. Mwyn pa games sy'n biar at yna. Haid eich o'r 2023. Na.
Na. Hwna de, Yeah. a rygbi o 8. Yeah, okay. Rygbi o 8, dwi'n meddwl di'r gêm rygbi go erioed. No joke. Yeah, mae lot o bobl yn cytuno gyda ti. Ynddi. Cos hwnna di'r un efo lle a glitches na fo. Ond ti'n gwybod beth, oedd hwnna, ond hefyd with World Championship Rugby, oedd hwnna'n good call hefyd. Ie. Nes i joio hwnna. Ond, na, dal i fi, John Alumu. Ond Rugby 08 a World Championship Rugby just o dan. O gynnwch chi Rugby 95 ar y Mega Drive? Oedd? Oedd yn iwsio Game Engine FIFA. Oedd o'n isometric. Na, oedd ddim gyda fi fe, ond es i draw tŷ mam gi, a rhywun yn y stryd gyda fe. So pan es i draw i gweld mam gi a aros gyda nhw am fel 8 nos, o'n i'n mynd i tŷ fe. A oedd gyda nhw Italia 95 hefyd, neu rhywbeth? Oh, Italia 90? 90, yeah. The iconic one. Yeah. Oh, ti'n meddwl dwi'n edrych am music Italia 90 one. Yeah. Italia 90. Yeah. Wow! Ba. Yeah, oh yeah. Hei, ynddo, cychwyn hwnna. Gymaint weithiau. Yeah. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief. Mae hwn fel rhywbeth ti'n hoffi, Emrys? Lle mae'n torch chi... Dwi'n mynd big ar fantasy anime. Ah, okay. I like in small doses. Right. Dwi'n mwy o slice of life anime. Right. Ond... Okay. Not gonna lie, hwn ydych it's cool. Hwn yn bach too much anime fi. Yeah. O, Gan Blue, ynddo, dwi'n cael Gan Blue Fantasy. There we go. Dwi'n tynnu bob dim yn ôl. Just matter of amser, o'n i'n gwybod. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. Oedd hi yn suit? And she is Sorry. Oedd hi'n prif gymeriadau yn cyfres suit. Just saying. Wy'n siŵr sa'ch ni'n mynd to'r chat, top chat replay of the poll bod yna. Yeah! Whoa! Was it her? What? That woman in suits? Yeah. Dyna pam ni'n neud y stream yma, guys. Oh yeah, your suits. Cos suits. Ooh, EA Originals. O, mae hwn yn edrych fel rhywbeth ti'n hoffi, Emrys? Na, dyn nhw ddim! I don't do Western Fantasy. Dwi'n mynd neud Western Fantasy. Dwi'n mynd neud merched mewn metal bikinis. I don't do it. Okay, na fi. Anime, weeb. I don't... Yeah. Yeah, oedd hwnna'n realistic i ti. Okay, fine. Oh, yeah. Pan o'n i gweld yr actores o Zeus, dal ni wedi gwybod, na, dim Emrys. Na. Dim ond, na. Mewn lleisiau greiddiol, dim dubbing, just Japanese, neu dim. Dyna fe. Mae gen i fi math weird fy hynna, dwi'n gwachio Dragon Ball yn Saesneg, dwi'n gwachio Dragon Ball Z yn Saesneg, dwi'n gwachio Dragon Ball Super yn Japanese. So be, allan dwi'n chdi pam? Okay. Cos dwi'n nuts, ond... Cos dwi'n meddwl y ffordd dwi'n dechrau gwachio... Yeah. Okay. Out today, and next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse. In the Hoyoverse, can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来我们的。Emrys, fi'n credu dylen ni wneud stream, neu achos fi'n gwybod mae Owain wastad yn wneud sensible purchases, so mae'n methu ymuno mewn hwn, right? Mae gen i blynyddoedd. Have you no sensible purchase? Whoa!
Gyda dyn sy'n efo ultra wide sy'n mynd i chwarae mewn gêm yn iawn nhw. Oh, that's true actually. O, falle mae'r tri yn ni'n gallu neud. Ond falle pob blwyddyn, like, annually thing. A hefyd, a person sy'n sbio ar Steam, Elgato Steam Deck yn dweud, o ia, dwi eisiau hwnna, ond yn drytach. There we go. Okay, so ni gyd involved in this. Falle pob blwyddyn dylen ni wneud pethau ni wedi prynu y blwyddyn cyn. So, ni gallu just mynd trwy ein fel list o stuff ni wedi prynu. And trafod. Because bydd e'n eitha diddorol a tech, just tech, ddim like food a stuff, ond just fel tech ni wedi prynu yn y flwyddyn. Just i gweld pethau ni'n dyfaru, a pethau byddwn ni'n dweud, mae hwn yn dda. A wedyn falle ni gallu ffeindio mas beth bydde'r stuff, ti'n fel reviews a stuff. Fi'n ffeindio hwn yn diddorol, achos mae pobl yn hoffi gwybod am fel set y pobl, ond weithiau nhw jyst eisiau gwybod, beth yw'r, like, y crap ni wedi prynu. Syniad, gyda fi am un stream un oson ydy. Gyda fi stream cyfa i wario £50 yn AliExpress. Okay. So, go beth I cael am £50 ar AliExpress. Okay. Cael chatty. Ond eisiau campins, ond dwi'n eisiau wastad campins. Ond allai, dwi'n meddwl sy'n hynna'n ffynnu. Right, Siamai Summer Nicolex. Siamai. Hey, Siamai. Croeso i'r stream. Summer Nicole X. Yeah. Be di peth dwytha i'n Steve Brynin AliExpress, Summer Nicole X? Yeah, cwestiwn da. Cwestiwn i'r chat. Yeah. Ydych chi wedi prynu HyperX Fury RAM am £12 yn lle £69? Cos mae'n edrych yn legit. Mae'n edrych yn legit. Mae gyda fi rheol AliExpress. Na i brynu rhywbeth o zong as dwi'n mynd gorau fath ar eidar croen fi, neu danad fi, neu gwallt fi. Okay. Oedd yr unig rheol AliExpress fi. So dim gimp masks then? Mae ti'n weithio y teeth whitening. Oh, yeah. So the stuff villa. Unrhyw beth chi gorfod ingesto, na, okay. Yeah. Ti eisiau 128 gig SD card am £41? Na, ddim o fanna. Ti'n mynd i agor hwnna lan, a bydd fe'n just like USB. Mewn SSD bydd e. Emrys, bydd ti'n hoffi hwn? O na, peth di hwn. Os dwi'n meddwl beth yw, na i ddim. Hwn di fatha version newydd o Genshin Impact. Gacha i game, ti'n gael hwn? Gacha game. Gacha. Basically... Na, dim Genshin Impact. Yr un wedyn. Mae'n rili poblogaidd o'n. Honkai Star Rail, dwi'n meddwl. Okay, Siamai Summer. Ac mae'n dweud Summer o Nicole, so... Nawn ni... Hwna'n... Summer, te. Summer o Nicole. Go, mae'n dal yn Summer. Yeah. Ni cymryd y enw cynta. Wel gan, be ydi gaming franchise gorau chdi? Oh, you know what? Oh, wait a sec, franchise? Yeah. Ti'n set y fi lan nawr i dweud Donkey Kong Country i Na, ti? rhywbeth, jyst dweud yr un gyntaf sydd wedi pen chdi, un ti'n joio mwyaf. Dwi'n wedi sgwynnu fel Express, ydw i? Fi'n joio Metal Slug. Metal Slug, oce. Oce, mae t-shirts, dwi'n mynd tos y t-shirt i. Ali. Hwna'n ffain ydi, a frame hwnna yn edrych cool. Hwna'n thumbnail. Dwi'n dweud anime. Yeah, mae'n edrych yn cool, yeah. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city. Whoa, okay. Ooh, be done. Say it, Morgan. Fi'n credu Emrys, ti'n mynd i joio hwn. Hyn, game da i ti.
Dwi'n meddwl hwn i di honcau Star Rail, dwi'n meddwl. Dwi'n gael bod dim honcau Star Rail. Catchphrase, bydd hyn yn game da i Emrys. Os ti ddim yn gyda ni, dyna fi'n dweud i Owain. Bydd hyn yn game da i Emrys. Yeah. Na, Genshin Impact diwn. Dwi ddim yn mesio Genshin Impact. Okay. Don't worry, Nicole. Mae hwn yn playable ar Android. Hopefully the streams and videos will help your learning. Yeah. Yeah. We've got loads of videos on the YouTube channel if they will help at all. But yeah. And also mine. Yes. And Emrys. And Emrys. But Emrys got a stop. Emrys. Dyna ti, Emrys yn like syth mewn like dyma'r channel fi. Oh yeah. Anime yn y Cymraeg. Anime fandom yn y Cymraeg. Na ti'n gwybod beth ddo, mae'n dda, achos os mae'n dysgu ac yn gog Cymraeg, mynd i channel Emrys. Os mae'n dysgu ac yn hwntw, mae'n gallu check mas fideos ni'r ddoi, achos dys dim ond dysgu angen dysgu'r ddoi. Oes. There we go. Ond ie, bwriad yw bod y fideos yn resource da i pobl sy'n dysgu y iaith. Right. O, allai cael Dragon Ball Z Goku outfit am 8 bint. Dwi'n mynd i ffitio fi. Yeah, just cael y... Neu kawaii girls Pikachu cotton panties, na. Na, dwi'n dyfaru teipio... Yr unig beth dwi'n teipio di anime. Mae pobl, Mae Metal Slug stuff, actually, ar AliExpress yn edrych yn eitha nice. Ie, pan y tystio t-shirt. Ie, pan interesting. Byd nhw'n edrych nice ar y llun. Mae un o'r streamers mwyaf Cymraeg yn y byd, CWA, nath o'n neud fideo o fo'n pan ystod AliExpress. Ie, mae o actually gallu siarad Cymraeg, ond mae'n streamer Saesneg. A mae'n gofod millions of followers. Mae o'n gwahaniaeth sy'n ni'n neud. Ie. Falle. Ti isio Harry Potter sorting hat? Niche market. Oh my god. Streamers Cymraeg yn niche market, ond... Mae'n hwyl. Mae'n hwyl. Mae'n hwyl. O, ddylai fi dweud hwn yn private browsing. Be, AliExpress? She's just teipio anime yn AliExpress. O na, mae'r recommendations team yn di bod yn... just awful. Oh my god. Mae'n di stopio bod yn anime, fan. Sonic hoodie. Sonic hoodie. Ydy yn un sy'n like zipper right land dros i'ch gwyneb? Ooh. Na. Sega! Sonic Superstars. Dyma'r un, boys. Yeah. Come on. Fi'n gobeithio mae hwn fel Rayman Legends. A bod na... Dwi'n gobeithio dio ddim. Here we go. Just for... Dwi'n meddwl chdi di'r unig person yn y byd yn sbio ar game Sonic 2D yma, dwi'n gobeithio mod ar Rayman Legends. Just in a co-op style. Just in a co-op style. O iawn, oce. Mechanics, co-op mechanics. So be? Dach chi'n meddwl ni'n cael amser tuff, de? Mae'n tuff bod yn Sonic fan, dyddi yma. Yeah. Mae hwnna, mae nhw angen hug. Os ydych chi'n nabod Sonic fan yn agos, rhwch hug ydyn nhw. Cos mae nhw'n blygu'n angen o. Pre-order nawr. Fi ddim yn pre-order o hwnna. Ond, na I probably prynu fe. Looks amazing. October is going to be a very... Byddwn ni ddim yn dweud amazing, ond fi yn curious. Yes, there will be full four-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news. Just meddwl am y sesiynau, pam ni'n cwrdd, Owain, mewn person. Be, a chwarae Sonic? Ie, fi'n clas. Ges i epiphany am Sonic o 3-4 mlynedd yn ôl. Ie. Fel rhywun nath enjoyo Sonic ar y Mega Drive, iawn. Ie. Epiphany fi oedd, iawn. Just Sonic yn roed o bod yn dda. There. Hwna'n controversial take. Ti'n dweud yna, iawn? Mae'n platformer ar y Mega Drive, de. Oedd yn mynd mor fast, o'ch ddim actually platformio. Holl points Sonic 1 or 2 a 3 reddo oedd ddim wneud y platformio.
A tri jyst fflio trwy'r awyr. Ie. Pwy nes i ddysgu'r gwir yna, de, nath bywyd fi lot haws. Ia, sreto nesaf ni, Sonic 2. Oce. Cos mae lefel dwytha yna yn anodd. Oce. Ie. Dwi'n lycio 90s Sega, ddo. Dwi'n mynd swnio fel wan, dwi yn, ddo. Fel rhywun sydd fatha tu ôl fi, Tower of Power o Dreamcast, Saturn, Mega Drive. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so Mae dy fi un problem retro, achos es i Cheltenham, CEX, a nes i prynu another GunCon 2 PS2, PS1 gun. Well, what the hell? For 25 quid. Yeah, 25 quid. We're not bad. True, we're going on bad purchase. Na, dwi with ddim. O, edrych cosplayers. Rainbow Raven. Na, fi'n falch ti wedi dweud hwnna. Diolch, Emrys. Na i cysgu hen o'n ar. Da, fi'n gwybod dyna. Yeah, it's good. Edrych ar Rhain. Mae'n cosplay cool. Os ydych chi'n gael cosplay o pwy ydych chi'n cosplay fel? The first thing is, do Oh. I like the game or the media where it's coming from? Zelda. Mae Summer yn hoffi Zelda. And the third one Zelda, is, does it so chdi ddim dwi'n Zelda yn y Na. Either Mandalorian Oh my god, yeah. neu ODST Trooper o Halo. Okay. Oh, hi'n actually ODST. Un o'r cosplayers yn ODST. So ni yn... Mae gen fi ateb really specific. Squall o Final Fantasy 8. Squall? Gyda Okay, rhaid Google. Squall. FF8. Hwna dwi'n mi... Okay, rwy'n mynd I just agor hyn, like, ar tab. Na, mae'n iawn. Just I wasn't sure. Sa'n byd dodge, Okay, good. What the main character Final Fantasy 8? Nice. Hwna, dwi'n cofio chwarae hwna 99. So cool sy'n ni fo hwna. Boi bach tew o Gogol Cymru o specs yn cosplay hwna. What can go wrong? Rwy eisiau gweld hwnna. Conversations and of course the cosplay. Thank you so much for sharing your costumes. Mae Zelda games yn And I wish you a lot o great, hwyl. wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Neu, swn ni yn neud version human o Tom Nook o Animal Crossing. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event area. Hwna ni'n da, rwy'n hoffi na. Friday through Sunday there will be live shows from this Fi ddim yn siŵr pwy... Donkey Kong. Yeah, just take. No, it's the take. Oh no. Na, bydd e'n edrych fel stripper. Fi ddim eisiau edrych fel stripper. Mewn cosplay. Just take. Diddy Kongs a just t-shirts, dim tones a trwsys. No, that's it. Wedi cael ei blydi arrestio. It's Donkey Kong. Yeah. A ti'n gwneud y DK rap. DK Donkey Kong. DK Donkey Kong. It's cael ei drag dwy gyda hefyd mwy. DK Donkey Kong. Ond dwi'n DK! Na. You know what? Ar gyfer fy penblwydd 30 mlwydd oed, o'n i wedi gwisgo fyny fel Luigi. A oedd brawd fi wedi gwisgo fyny fel Mario, a o'n i Mario and Luigi. O, lle ddechrau chdi Luigi da? Yeah, mae'n good call. Nice. Oh, you know what? Falle gallai bod yn Waluigi, bydd hwnna'n eitha hwyl I bod. Waluigi. Achos fi eitha, you know, yeah. Waluigi neu Luigi fi'n credu. Someone dweud Nintendo 64 am beth, yeah. Nice. King Hippo. Swnni. Oh, King Hippo o Punch-Out! Oh, brilliant. So fi siarad gwaith fi. Yeah. Swn i'n fatha yn dyn reit golygus a mewn in shape, swn i tabu fysa Solid Snake. Solid Snake, yeah. Os fyswn i ddim yn ffisig da, dwi ddim yn mynd fewn I skin tight suits. Yeah, ti angen bod yn tipyn bach, well, ti angen bod shredded. Yeah.
Cosplay. Na, os ti'n shredded though, surely ti eisiau bod fel God of War guy. O na. Kratos. Yeah, dyna beth mae shredded pobl yn neud. That's what I mean, the bodybuilders. Ti'n gweld nhw. Yeah, ond mae... nhw gyd... Ti'n bod dwi eisiau bod... O, mae shredded snakes. Set o caiba. Dwi eisiau bod yn rhywun o Yu-Gi-Oh! Either Yu-Gi-Oh! I hun, neu set o caiba. I fi cael y battle disc. Yeah. A thing yw... Yeah. Ti gorfod bod yn age appropriate I cymeriad ti. Because, like, os ti'n... You imagine fi'n trio bod yn Ash Ketchum, pobl yn mynd I meddwl, what the hell are you doing? Pobl yn! Fel oedolyn! Yeah. It's just wrong though, isn't it? It's so, like, creepy fi'n credu. Os ti'n... Os ti'n neud yn creepy, yeah? Squall at 17. Busy. Yeah. Yeah, I don't know where to go with this now. Sbia yma. Sbia un dwi'n gyrru yn chat, son. Sbia, mae'n soedd i'r boi yma, wan. Iawn. Sbia. I still need time. Clic ar hwnna. Go on. Clic. So, ti'n dweud fi? He looks like a pedo! Sorry. Fi ddim yn credu. You can't do... I just don't think... Mae rhywbeth am hwnna. Neu teimlo'n angysurus. Na, I just think it's wrong. Mae hwnna yn official Pokemon licensed. Pam yd fi'n cael... Owain, please back me up on this. Rwy'n cael recapture I edrych ar bloody Amazon. Be? A link ti wedi rhoi. Mae wedi rhoi fi recapture. On the verge of something special. Right, YTY. Oh, dwi wedi cael I chdi. Oh my god. What? It's so wrong, isn't it? Na, hwnna. Dos hwnna. Dos, clic ar hwnna. Gyd i'n ymwneud reid rhan. Mae hwn yn official. Hyn yn official. Oh my god. Oh my god. Just this thing over there, Tangan Morgan. Disguise. That's the best part am fe, mae'n just doing disguise. Ddim bod yn costume, it's a disguise. Fel fi chi'n mynd I wneud for rob a bank neu rhywbeth. Payday, innit? Payday fel, Yeah. Donkey Kong. And an amazing. Okay, Donkey Kong. You know what, mae dyfu Chewbacca mask sy'n neud wah. So gallai Chewbacca bod yn opsiwn da. Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about Yu-Gi-Oh! Dwi am newid. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Sorry, I'm bod more judgmental fanna. Mae'n iawn. Neud y syth pedo. No, I don't know. We just feel... Ddim bod yn pedo, just bod yn teimlo'n wrong pan ti'n gweld e. Fel y dyn yna... Mae'n newid ond, mae'n video games yn... As actors, that's something that we just want to throw ourselves. Yeah? Mae'n oedolion o'n di. Mae'n gymaint o fans oedolion o Pokemon. Yeah, holl fans Pokemon wedi tyfu lan nawr. Yeah, but sim rhaid nhw pretendo I bod yn kid, dyna thing. Sydd dy fi am fe. Cosplay. Yeah, cosplay bit bynnag ti eisiau, but like Professor Oak, you can get away with it. Achos mae'n hun, mae'n oedolyn. Like, y syniad o trio bod yn plentyn, it's a bit like Michael Jackson-esque I fi. Sorry, dwi'n gwybod beth ti fel hyn, siarad ta. Rhywbeth fel hyn, ti isio... Go on. Rhywbeth fel hyn, ti isio cosplay o ti? I mean, you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch? Age appropriate, a rhywbeth da ni'n gallu uniaethu fo. Go on. Oh, nah. Oh, yeah. Larry Laffer. Oh, yeah. Let's just do it, Larry. Oh, my God. Bydd yn diddorol, though, os bydd ti'n gwisgo lan fel na, a gweld faint ti'n cael y reference. Achos, nid pawb. Yes. Ti eisiau bobl ffigur allan? Na, probably ddim. Mae'n pwynt tig. Yeah.
So well fi'n rhwng lle fatha 34-year-old Ash Ketchum na... Larry, digon teg. Yeah. Na mynd I galw fe'n quits fanna. Sorry, Emrys. Fi just yn deheirio. Well, let's get a little tease of this and said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. So unrhyw beth for Gamescom wedi catch eich llygaid ond am... I think Monkey na. Monkey King thing. Monkey King thing. Who be doing? O, mae'n mynd I bod yn spacey un arall ydi, ia? Yn swnio fel e. Ti eisiau bod yn rhywun dawr iawn I dangos Space Game newydd chdi yn sioe yma, de? Ie. Come on. Dwi un dungeon arall I wneud yn Monkey Final Fantasy am hynna. A dwi'n 22 minutes I fewn. Pam fod bywyd yn anheg I fi. Hefyd, os ni'n cosplayo fewn convention, so ni'n misio yn byd fatha anifir. So ni'n siarad... Y thing yw, fi'n gwybod mae'r conventions na yn mynd yn really poeth a chwyslyd. Ynddi. So, mae stuff gyda gormod o... like stuff ar eich pen yn ddim gyda lot o air, ddim yn syniad da. Na. Ond eto, fi ddim digon hyderus I just bod yn just cael chest mas heb unrhyw, you know, fi ddim yn mynd I wneud hwnna. Ie. Hynna pan dwi eisiau bod yn Yu-Gi-Oh! Ie. Y Pharaoh ddim yn plentyn gyda llaw. Dwi'n gwybod faint ti'n gwybod amdano Yu-Gi-Oh! Ie, fi'n gwybod y Pharaoh. A 10 dwi eisiau bod. Fi di chwarae PS1 game o fe. Forbidden Memories neu beth fanna, neu Lost Memories neu rhywbeth fanna. Be game yma? Base eto, di? Na. I ddim chwarae SnowRunner Ydy hyn Mudrunner? Like... Ie. Wel, beth yw, Mudrunner wedi SnowRunner, ie? Ie. Dwi'n byth I streamio... Dwi'n wedi streamio SnowRunner. So hwnna wedi bod yn awful. So dwi'n byth yn stuck. O, mae pobl yn gwylio Ice Road Truckers? Ne. Ond ie, ti di chwarae Mudrunner neu SnowRunner? Mae'n ffynnu, cos ti'n gael drifo chi'n llefydd a mwdrwyd fel a ti'n literally mynd yn stuck yn efo. Oh, Expeditions, a Mudrunner game. Ond yn Mudrunner a SnowRunner ti'n drifo lorries o felly. Alright, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world... Oh my god, hwn dal I fynd. Emrys, beth ti'n hoffi hwn? Na, mae Crew yn awful game. Ydy e? Pobl sy'n smalio fod Forza ddim yn bodoli, dio. How do you hint dal feather edges? Would you try feather edges off? Yeah. Oh my god, stop feathering the edges, please. Feather edges off! Mae gimp yn chwarae lan. Angen legit copy o Photoshop. Nah, mae hwn talu am Photoshop. Mae'n fwy o sialens, ie. Mae'n fwy o sialens os ti'n neud fel. Neud y fwy diddorol yn dwi e. Dwi efo legit copy o CS6. A fi arfer cael legit copy o CS6. Yeah. Hefyd, can't legit. Legit? Pwy sy'n chwarae The Crew? Seriously? Mae gen I fi ar PS4. Roedd i'n chwarae fel, like, 5 blwyddyn yn ôl. Ie. Hwna'n e. Dy dal yn aeroplanes yn yr un oes? Dim clem. Literally y chwarae ferus. Blynyddoedd. Ond ta honni na hwn oedd y unig game o'ch byth angen. Roedd y full game for 5 hours, dim diolch.
Morgan, is the orphan Shadow Games Ubisoft? Is the orphan Far Cry 6? Stuff for 5. Dwi'n stream, dwi'n am gyda chi, yn streams chi. No? Ah. Na, fi'n siŵr bod e. Ydy? O, falle ddim. I don't know. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the CD Projekt Red. Cyberpunk. 2077 Woo! Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game. Mae'n really open world I fi. A lot has Well, changed. to just deal in emissions. Wyt ti? Os ti ddim eisiau gwneud open world stuff, just deal in emissions. Ydy e'n dda fel just dilyn emissions? Yeah. Okay. Okay. Like, ti ddim angen gwneud unrhyw side quests neu unrhyw beth. Like, rwy'n like gwario oriau I gwneud side quests. Wyt ti? Yeah. Yeah, hyn she's really good. Ond rwy'n hoffi side quests. Pa mae'n fideo Far Cry chi, rhan un, paid marw tad cy, a mae'n gallu clip art o hen ddyn. Achos ni'n joke am Thomas achos fe... Fe fel y Tad Key y grŵp. So mae... Yeah. Just... Iawn, oce. Dyna fe, really. Mae rhywun yn cael fe Tad Key, rwy'n meddwl, mewn y fideo. Yeah, am y tro cyntaf a naeth e just stick o. Yeah. Mae ddim bach fel Tad Key. Mae rhan 1 a rhan 4 gyda chi. O Far Cry 4. Okay. A di 2 a 3 ddim yna. Damn. Rip. Sleepy. Dwi'n chwarae DLC yma. Yeah, Dwi'n byth yn meddwl sydd wedi dweud hynna pan oedd y gêm allan I gychwyn. Na. Rwy dal heb gorffen y bloody story. Mae Takamura yn aros am fi am yr... Dwi eisiau chdi gorffen a fi cael siarad amdano fo. Like, mae Takamura dal aros am fi am yr parade. Dwi wedi gwneud... Panam's... Mae lot beth yn digwydd yn so. Yeah. Dwi wedi gwneud Panam's holl side missions Panam. Dwi wedi gwneud holl side missions Judy. Dwi wedi romance a Judy nawr. Romance a Judy? Yeah. Judy best girl. Na, di annoying. Panam. And yeah, we're just gwneud side missions. We're kind of distracted o'r just gwneud side missions. Nes I sgwario wsos cyfer i'r side missions. Just bod yn badass. Yeah. Dwi wedi max allan fy street cred. Nes I ffidio allan y gynnar anime I gyd. Oh. Nice. A court. Ti wedi cael y court? Na, rwy heb edrych am y stuff o Edge Runners eto. Rwy angen ddo. Ond, rwy'n meddwl rwy'n mynd lawr y path o Netrunner efo Mantis Blades. Oh, yeah. Mantis Blades, just a slice or slice. Mor da. Yeah, rwy'n methu aros am yr update hefyd. Ti wedi gweld like, yr update efo like, a police combat ac vehicle combat? Ac y holl revamp ar y tech tree hefyd ar... Dwi'n ar ôl yr anime, cos yr big update ystod yr anime ni si chwarae. Yeah. Yulia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. You're like, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool Wag the boss Pysgofyn a live after body double on plane. What the hell? What? Wait, mae'n fyw? Your enemy and throwing that enemy around. Oh, no. And on top of that all, we Funeral also prepared held in a closed new format. that will allow Oh, to empower your cyberware even further.
wow. Oh, no. It seems like players, can even further customize their play style to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be Ben able is to som att take de har control chans. Ja, all det hinner over bli det. vehicles to, for example, crash Oh. them or We've had a twist. implement some kind of advantage. Yeah. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current gen consoles. I need to assume about the gameplay tweaks given anyway. Yeah, more gameplay tweaks on. Exactly. All right. Well, I cannot wait to check it out next month. So weird, so them Thank you so much, Yulia, for joining Yeah. us here at Gamescom. Yulia. All right. Tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at Is de al 8-bit store controller die Morgan? Nes I ddim yn y diwedd, achos... Ie, gech di arcade stick i NES. Yeah, I Neo Geo. I know. Ti'n mengen yno. Yes, just ridiculous. I need i wneud y session yna nawr, so nawn ni symud ymlaen y PC Engine and... Yeah. Like, it's just doing it for the sake of it. Achos glywes I really good review arno fe, a mae fi cofio, mae'n ffain I gwylio review da, heb prynu fe, achos dim angen e. I fi, it's an arcade stick thing. Yeah. Between these powerful Because Neo Geo CD controller ydy o. Yeah. Dim Neo Geo controller. including themselves. So, ydw fi fy arcade ar gyfer e, mae fe'n gweithio'n lovely, so silly mess o gwmpas o fe. Composers like Frank Klepacki of Command and Conquer. We'll share more later. Dim 8-bit door controllers fel arall, wyt? We brought in to lend their voices to our co-op campaign. Be? Dim nhw fel arall, wyt? 8-bit door controllers. Yeah, mae dy fi loads o nhw, yeah. A rai wired controllers, 8-bit 2 Pro, fi'n credu yw e? Yeah. Yeah. Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through Sustainable games, let's go. Initiative, as well as by Dwi'n partnering gwneud with us synwyr, on Playing for the Planet. Dwi'n gwneud e mewn stafell tywyll, nhw'n codo mewn stafell tywyll, like I don't, dwi'n troi'r golau off, neu... Oh, okay. Sustainable coding new like practice o ble ti'n sicrhau fod y code ti yn kind of like sustainable. So my whole thing or like and collaborate because time is of the essence. Or like eich code chi ddim yn like defnyddio lot o pŵer, mae ddim yn gwneud stuff unnecessarily fel looping unnecessarily a stuff like that. Efficient. Yeah, essentially, mae just like, write efficient code please, save the planet. Wow. Or my probably will just, it's just like, just write efficient code, please, for the love of God. Anyway, in write general. Good code, in general. Yeah. Just write good code, please. For bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, Dwi wedi chwarae Neo Geo Pocket chdi'n ddiweddar, Ubisoft and Xbox. Na, res dwi'n gofyn dwi'n mynd trwy Reddit gaming a mae'n rhywun yn dangos i nhw yma. Mae sgrin ydych yn neis. Ddim yn ddiweddar. Na. Ond mae ar y shelf tu ôl I fi. Nice. I'm accepting this award
on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code. A dyn nhw'n rhoi iwsio'r Xbox Game Pass app ar PC. Dwi'n meddwl ddim yn optimal code. I can say that for free. Mae'n awful. Neu, fi ddim yn meindio fe bod tipyn bach less sustainable, but work. Yeah. Working code. Working is good. Paid a tynnu allan working code. This is a big moment for you guys. ARPGs have had an exactly. Year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about the last. Ydy hyn... I don't know. Am thumbnail. Frame, like, or archive. Mae'n edrych kind of naff. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to angen ar y text. Ti angen bod ti angen outline ar y text nid o sefyll allan. Yeah. A dwi'n meddwl fel arall fydda iawn. Ond dwi'n licio neud outline text ar bob dim. And multiple in-game systems for endless trio. And Jeff, tonight we're excited to Dwi'n mynd tew, just rhywbeth so... Yeah, falle drop shadow, maybe fel really fuzzy. Where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single... Hei, y problem bod gennych chi lliw fatha orange, fatha... Yeah, mae'n very... Yeah, mae'n just sydd o fewn i'r cymdir, ynddi? Yeah. And will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. Jeff Keighley. The English Morgan YnChwarae. What if we, the players, band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of characters to choose from. Every single skill would have its own YnChwarae Video Game Awards. Yeah. Pwy ni'n credu dyle cael stuff, yeah. Fi'n hoffi yna. Do fyny fatha random awards. Yeah, a trio'n gorau I gysylltu gyda'r game devs. I dweud byddech chi'n derbyn hyn. A wedyn... Geith Owain neud 3D... Geith eisiau 3D printer fo I neud awards. Little trophy. Oh my god, yeah. Oh, come on, let's do it. Fydd yn funny. Guaranteed sy'n gallu cael hwnna golwg. Oh, benda. Oh, no, nina. Beth am hwnna? Just create awards in here, game awards. Oh, well, that's gwaith. Yeah. Are they yn re-gormod though? Re-gormod o Mel? Na, dim i'r Mae o'r archif. Stop it. O, rhaid i wneud YnChwarae Game Awards. Yeah. Bydd hwnna'n brilliant. O, nawr mae'n gwell. Yeah, that's it. Be? No. Beth fi wedi gwneud? Oh, sorry, fi'n edrych ar beth ti'n neud ar... Mae bach mas... O, ti di roi fel a little... That's fantastic. Kilch thing mewn. Y Vault Door fel hwnna. There's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive... Can you wisgo fynd yn smart ar gyfer y award ceremony hefyd? Oh, yeah, bow tie. A bottle of cava. Yeah. Game of the Year. Welsh language streamer of the year. Oh, whoa now. Yeah, geith pobl y Discord mwtio. Oh, no. Na, ond dylen ni neud e, so ni'n fel... Yn gwahodd streamers Cymraeg newydd i'r crew kind of thing, so ni'n dweud, alright, like breakthrough streamer Cymraeg. Dwi eisiau contactio fatha Todd Howard. Oh, man, di Game of the Year. Dwi'n ni offline chat am hwnna, dwi'n really eisiau hwnna. Okay. Pam lai? Gyd i fatha pulpid, felly di fynd thing. Yeah. So, yn y man cave, gyd i just neud fatha mini-stage. Oh, yeah. Oh, bydd hwnna'n brilliant. Oh, bydd hwnna'n hilarious. Yeah. Ready to get out there?
Well, gyda green screen, ni gallu neud beth bynnag ni eisiau. Yeah, exactly. Bydd yn brilliant. Byddwch chi llun o'r castell Caerphilly nos efo goliadau. Oh, ie. Gyd i smalio ti yn castell Caerphilly. Oh. Live on Bydd hwnna'n brilliant. Yeah. Be sy'n dda am fe yw, os ti eisiau, gallu ti dod lawr Emrys, neu ni gallu cael ti mewn green screen ochr ti, a ti dweud, yn fyw o Caernarfon, nil pwa, a neud e fel Eurovision, ni'n fawta, bydd faint o pwyntiau, ni'n credu dyle game mae'n cael. The North Wales Sustainable Game Award. Yeah, there we go. So ti ddim di, defnyddio unrhyw petrol i dod lawr gyda ni, ti just wedi, ti yna, yn y castell Caernarfon. Yeah. Retro Game of the Year. Dyna ni. Iawn, okay. Thumbnail of the Year. Yeah. Mae siams da gyda Emrys am hwnna. Owain am hwnna. Owain am hwnna. Bydd Owain yn ennill hwnna, fi'n credu, sorry. Oh. Morgan's baddest purchase of the year. Oh yeah! Yeah. Fi'n hoffi hwnna. Definitely a little Mega Drive handheld yw hwnna, achos mae wedi torri. Mae wedi torri. Mae torri in Mexico, actually, o'n i'n gutted. Oh, man. A game mae Emrys yn edrych mwy o sef o'n joio. Just lots of anime games. Yeah. Oh my god. Yeah. Memories. Yeah, byddai'n cyflwyno hwnna, dweud, dyma game fi'n credu mae Emrys yn mynd i joio. Yeah, bydd o'n funny. And they'll never fade. Oh, bydd o hwn? Or be forgiven. I ran. Oh my god. Oh god. But I survived. Nexon. Dim wrong. O, hwn oedd yw o gynna? A falle, yeah. Oh yeah, gyda'r packs of it, armor packs awr, yeah. We're ddim siŵr ble i roi a bloody vault door arna hyn. Yn y canol? Ne, na? Na, gwylod chwith, dwi'n meddwl. Yeah? Okay. Yeah, ma'n fine. Hwna'n edrych yn cool nawr. Oh? Yeah, beth o hwn. Alright. Yeah. Class. Already. Be di'r PlayStation Lite? Mae'n edrych rubbish. Mae'n edrych yn fel a gimmick. Just stream it. Mae'n literally just... Yeah, mae'n just stream thing. Mae'n literally just gallu gwneud local streaming i'r PlayStation ti. Ond ti gallu neud hwnna ar mobile ti? Yeah, am prif. Yeah. That was Warhaven and the Melee Mad, multiplayer isn't PvP game will hit Steam early access. LCD screens yn efo. Next, I am so excited to Dim welcome yn OLED. Gamescom, the creator of Mortal Kombat. Yeah, mae'n nuts. Who's come all the way to Gamescom LCD to unleash screen. even more news on Mae rhywun i roi in the comments, a handheld that can only stream from a console and requires a constant internet connection. Well, move over, Switch and Steam Deck. The sarcasm is real, in case anyone was wondering. Oh god. Hello, Ed. Mortal Kombat. Seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. What did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction. Oh my god, dau lle specific. Their hands on the game. What? Which has become even more exciting. I can't believe. Beth ti'n siarad am nawr, Emrys? Dwi'n gwachio dda fi. Characters in the Ti'n prynu headphones specifically ar gyfer o? Oh yeah, mae ddim cael Bluetooth ydi e. Mae'n cael like a stupid, like, PlayStation Connect. Mae headphones yn costio gymaint ar thing. Mae headphones, mae'r dyfais yn $200. Mae headphones yn $200. That's disgusting.
All of Outworld is grateful for his service. Oh. Dy hwn dal, yeah. Cool, we're yn creu playlist newydd ar YouTube. Yr archif. Archif o fideos hyn. Ni wedi anghofio llwythio i fyny. Brilliant. Oh, hwnna'n awesome. Diolch o. Well, that's awful. You Mortal Kombat fans? Rwy'n rubbish yn Mortal Kombat. 1 a 2, yeah, ar Super Nintendo, ond y rai mwyaf diweddar na. Rwy'n just ofnadwy. Rwy'n trio... Rwy'n gen I Mortal Kombat X ar PlayStation. Ac rwy'n mor gwael at type hyn o game. Rwy'n fi bron colli ar y tutorial. Rwy'n just rubbish yn nhw. Dwi'n mynd i ddangos weebness fi eto wan, yma de. Hwn ydy'r unig fatha main fighting game franchise dwi ddim yn licio. A'r unig un western. Dwi'n licio fighting games. Ond Mortal Kombat dwi'n rhoi i gallu mynd fewn ni. Street Fighter, lyfio fo. Guilty Gear, lyfio fo. Tekken, lyfio fo. Mortal Kombat. No, thank you. Beth am Dead or Alive? Oh, Dead or Alive, do. Ond Dead or Alive 5 yn bach yn cymryd y piss of outfits. Beth wyt ti'n meddwl them am a crazy collection o clones of that style Neo Geo games? King of Fighters or stuff. King of Fighters. Dwi'n meddwl King of Fighters yn clone. Na, ddim. So, hwnna, ond fi jyst yn meddwl y rai era. Rai era. Fate of Fury ydi fatha un o games gynta Neo Geo. Right. So, King of Fighters ydi compilation a lot o games gwffin Neo Geo at ei gilydd, ie? Stuff fatha World Heroes, Fate of Fury, y llall. Ond, Fatal Fury, efo Terry Bogard, y tîm yna ydy tîm Street Fighter 2. Mae Street Fighter 2 allan, nath fatha 99% o'r tîm gadael Capcom a mynd i joinio SNK. So, mae lot o bobl gael Fatal Fury yn Street Fighter 3. Oherwydd hynna. So, mae lineage Street Fighter actually mynd i SNK a Neo Geo. So, dwi lyfio y dau teip o bobl sy'n lyfio King of Fighters a hynny pobl Japanese a Mexicans. Really? Am rhyw reswm mae Mexico yn lyfio fo. A bod tom yn y competition King of Fighters, mae top 16 just llawn Mexicans a Japanese players. I didn't know. Yndi. Cos y stori oedd o'n really hawdd piratio Neo Geo arcade boards na oedd o Capcom boards. Right. So oedd haws nhw piratio Neo Geo games of King of Fighters. So, that's the story. Ond, yeah, na, dwi'n joio. Lot o games gwyffio. Ond, os i dechrau cyfres ar un o'r pethau gyntaf nes i chwarae. Ar Twitch, ond gym o gwffio. Lle ni'n gweld faint o credit sy'n cymryd i fi offen games. So... Yeah, Fates of Fury, with a llall. Ydych chi wara Super Spy? Do, hynny'n hilarious, yeah. Oedd point of view un. Ar un moment ti gyda gun. Point of view, a ti gallu just seithi nhw. Oedd e'n really funny. Hwna di game gorau Kanye West. No way. Yeah. Sut ti'n gwybod y stuff ma, Emrys? Dwi'n gwybod lot o Neo Geo. Yeah. Beth ydi hyn? Brilliant.
Ydy hyn sydd? Ara, hwnnw, Ara. Game newydd pobl Age of Empires. Oh, right. So mae hwn efo lot o hype o fyd, cos mae'n fatha mix rhwng Age of Empires, Civilization a Total War. Nice. Ydy hyn turn-based neu real-time? Sy'n neb yn siŵr eto. However you choose to change the world, one thing is certain. Ond ia, dwi'n gwybod, dwi wedi dysgu lot o stwff am Neo Geo. Ond mae'n stori, mae'n byd diddorol. Mae game companies Japanese yn 90au, a hefyd America, Claim a Activision, stori yna yn reit diddorol. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and its latest game, Diablo 4, arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. It started small. Oh my days, mae bron chwarter wedi 12. Oh my god. I know, god, ble mae'r amser di mynd. Faint o amser sy'n ar ôl yn y thing? Sy'n byd mowr yn diwedd yn fel. 10 munud. Skipio hwnna. Badass. Badass? Oh, beth o hwn? Where danger lurks around every turn. A motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true... Oh, sorry. Street Fighter 1 team nath symud drosodd i Neo Geo neu Fatal Fury, dim Street Fighter 2 team. Okay. What is this music? Sorry. I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. K-pop. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. Hwna'n atgoffa fi o Road, y gêm yn YnChwarae, nes I ddim enjoyo. Na. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. O, mae'n gwybod hwnna. Okay, alright. Beth y byd o hwnna? Mae'n fi'n cyn hyn yn edrych yn cool. Oes. Beth o hwn? Beth yna byd? He's learning how to die. Neu how to fly, efe? Oh, fly? What about for dweud learning how to die? Nah, fly. Oh, it is. Yeah, hwnna'n gwneud mwy sydw. Thank goodness you're here. Hwn edrych yn diddorol. Ie, hwn edrych cute. Gadael y peth gorau ar gyfer y peth olaf. A wedyn Alan Wake 2. Hyn edrych cool, Alan Wake 2. Si bydd chwe Alan Wake 1. Na fi. Na'r... Ond un o Xbox Arcade, dweud. Oedd edrych bach yna fo, oedd. American... Horror? American Nightmare? Yeah. Alan Wake American Nightmare, sbwri hwn. I don't want to be in the story, just write me out of the story. Dim I fi. Mae Alan Wake yn rhan o'r un lore ar universe a Control. Oh, really? Ynddi. That looks absolutely amazing. O'n i'n gwrando podcast efo nhw'n efo, a oedd nhw'n confirmio fo. So, mwy o hysym o'ch chwarae Control. Ti'n chwarae Control, Morgan? Na. Control yn very underrated, lle. The rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December. And we've got a date for you,
Thursday, December 7th, the show will be streaming Wow. December 7th. It is our Ryan, did the other guys live watch along? Did the Dwi'n gwachio fel blwyddyn. Mae'n really cyfod o'n... Mae'n naff, ond mae'n neis. Mae'n rili peth sgynna ni. Dwi'n licio Jeff Keighley. Mae'n cael lot of shit, ond I like him. Dwi'n meddwl mae'n neud am achos yma iawn. A cash. Good bit of cash. Ond mae'n ostad o drastod o boys yn actually yn caru'r stwff yma de. Yeah. Mae'n neud into really diddorol. O, nath breaker stori am Half-Life 1 back in the day, the intern. A mae'n documentary da amdano fo yn siarad am profiad o. Yn basically just byw efo'r tîm am 5 mis. Oh, nice. Hey, Leblebisi, croeso i'r stream. Welcome to the stream. You're just wedi bod yn gwylio. See you next year. Gamescom ac Future Games Show. Just been watching Gamescom and the Future Games Show. Yeah. Mae'n bod eitha da. Gwylio, wan. Yeah, absolute Gwylio now. It's bedtime now. Just 20 past 12, 20 past midnight. KFC! Yeah! Hwnnw beth ffwrdd hoffi gweld. Gai fi fynd o'n. Gai fi fynd o'n. Yeah. Noswaith dda. Yeah, fi, well. Diolch. Dim gael. Diolch o gwylio pawb. Thank you everyone for watching. Really sorry, Leblebski. Really sorry. Ond... Amser mynd i gwely. Yeah, mynd i gwely. Ti di ymuno ar y diwedd. You joined right at the end. Oh. Ond diolch am bod yma. Thank you for being here anyway. Ond yeah, diolch am bawb, gwylio. Thank you everyone for watching. Gweld chi gyd. And yn y stream nesa te. See you in the next stream, hopefully. The Blebsy. Okay. Bye. Hwyl fawr. Ble mae'r diwedd? Ble mae'r button? Dyna fe.